O te fifi foi fatalo fa mo folo fa tu le vanga o le fia fina o fa ma le familo te le o te ai nei le tu la e fa. E le tau tua fa wa la Blue Wave TV mai ser por kalame o le tau te ya e le dei fo ia fia fi. A o fo la wai lo tanto o tu nu e le langi ma mama so i fu la o le alofa ma le anga le o le tanto tapa o sidi le langi o ia na fia me uma wa Fata wawalo tātou wholaunga o tātou iai le si ui ma le tau mea o le nei fo i tau sanga malana ia tau tua le o tātou le masina se furu ma le tasi o le amatanga la o le masina o Novema i le nei tau sanga fata lofa lea ma ufa awhei loa i fatu lima o wholofa ma ufa tālofa ia le ngata i lea o te wha malo atu i whaiva o ngā luenga o tiu te foi o matawha ioi ia e muri au mai se saulu fao ai lo tātou watunu ia sua le la pauta ma le au patai ngau le vao ma faa e le tai tu langa lava i sasa e ma sisi fo i o matu o sauti o sisifu fo i ma sasae so o se vai panoa o le nei lalo langi walanga o Samoa ai mai se o porkalame fa penei e ui o lea e ofisa au tu le tātou Blue Wave TV au kilani nei ni usila po manukau ai a utara noa antu le panga noa lava le nei. Wa utara noa lava i le lalo langi atoa. Ea ona o le tūlanga la wa lunga ma le tele vavave e ma e ufo i le to mai wa iai upenga faa. Teknolosi nei ona bo. Tau walantu e lunga upenga te whailangi e tātou faa sala launga. O le ala la lea ua taleto e faa talofa faa ni usila. Ai ua ta faa talofa faa le lalo langi atoa. I so se la fanga o ila tau nu wai tu nga fa la nginga ngale masa nginga su e ka fu ia so ia ila to i fasi sila e sa mo sa va tu e pile lua apina ona pofu e umalo le mo se nu fa mai mo pai la fai mai so se la ma le la wot tala no atu ai so se la fanga le mo mai la fa sa la so se atu nu ya ai mai se foi o malo ese e le suafa lao Yesu ke riso o le suafa o le ola o le suafa o le manu malo o le suafa e fia tele ya te tatou so se taimi e ui na tantou o ese maia i ona luma i le tele o taimi ai e le mawhai lava o na ia tu au noa ina i tatou lea o te whaatalofa ma o wholofa atuai e le suafa lava le tasi malo a fua malo ua maua le lofa malo na anga le lei ia a fifio mai ma tela mai o a o lungo le tātou porkalape e pei ona masania ia fiafi aso ngafua aso lua tātou me ile aso lulu tātou tala o talonga po le sports talanoa ia mana inisio tamali i longa o le lakapi aso tofi aso foreile ia ona malo loa ile o le tātou weekend o aso la ia faitau aso o le tātou lava faitau tua ma le unanga o le fesili o a mai o ele alofa o le atua o a mai lau sunga ngale nei taimi ia po o a mai lau o fionga o a mai lau tofa o a mai lau fitalainga o tau ma lava o loo maua nei porokalame po o maua mai le taimi lava le nei e live atuai i lunga o le Facebook ai mai so le YouTube channel share like love and share ai a whapea fo ila e te maua muli mai ina ua mai ai ona tātou whasara lau tu sa o le teimi ona o tūlanga le whetaui ma le teimi po o ngā luenga wha malo le ngā lulue whawhitaile alo lofa i ainga whawhitaile tautua atu nuu whawhitaile tautua malo whawhitaile e eile tari tonunga walanga tila le alofa o le atua ona o le tautua o tau whaia wa whaamali e na airo na whinangalo ngā teile o ainga ia manisi lava o loo whaia le tautua ia i whai ngā malo tele nisi o whai ngā malo te tele o lo malantou whai ngā palota e le to nāma le laina e pei o iai a Amerika le atunu o Amerika o le mātou la tapua i wha tangata mamau atu po tangata o loo tapu tapua i mamau mātou mata no nofo atu. It is not so much po ai o le amanu malo. A o le mātou tala e wha leo atu fo i a o mawai le pānga noa le nei a o alo whaiva Amerika i lana whainga pālota e na o outou wātou te si le fia le taitai e te tau ona tūla i mai.
o le ale winga o la utala a o la mātou talo ma la mātou tapu inga ia uli masao o tau whaiva ioe ia uli masao o tau whaiva wa o le afu ile au ngā e nau wai i le ia e mau le upenga e mai mau wai le upenga le winga o la utala i uma e nei mea walanga o ako o maro ke kelengi America is the top country in fact the most powerful country in the world e ka uloa Amerika i me vai e pei o le la au tele wha malu wai la au iti o le ala le winga o la te tala e le nama le la ina fo i le tua le te ua uma e nga e papa ngi la au malosi e mongi whaikikiri i oe papa ngi wila ngi whaiki e mo whaikikiri e papa wila por me e mo wila papa whaiki o la mātou tatalo o aia o le atula i mai awana ingalo e tātou te wha moe uma i le anganga o le atua e musuia o tau le au paloka ioe o aia la o le alilifa i ai le tau walanga o tae au le pa i le mātou aso whaitau tu so le aso lima tae au wa le aso whale nei I think o tau o le day after tomorrow le tau palota ia o tau of America o le ale tūlanga la i ai tu mau whalo fani tu mau pele whalo fani ati o tau ioe e le taitai a whetoe nai e le taitai whetoe nai le comparison o Amerika a nga isi o kako aku hu winti o Samoa ioe le taitai le anga o Amerika e fiu fo i le pele skenge kau run fa Amerikeli fo i le a e tau fiua e iai fo i le si mauta le ioe e ele mauta fo ile le sui ia male mauta mawalu o umar ka unga nga senate e fo ile le e mafai ele mafai ai ona fo ua stanga testo tas e se maila ya ka ko zamunda e se maila ya nga ka ko zamunda ata to le va ve ai e mafai anga fo ua ka nga ko kas ia lito ina ta tili o yela tala na usi le fiele tunu ai o auta to yele fatalofa e afia tua ye fatalofa ma tapu ia favor o le tato malo dele o America ai mesi o uso pele le loto malanganga o America Samoa ia ai mesi foi o Hawaii io ia alo yo do favor o to mamana o ia ole auto tusi au iai ia pela ia aku mai ia tulo atu mai ia Trump ona le te wai le America ai ole ka o Americana ia pela foi atu mai Kamala Harris ole ale te loa o Americana ai ole ka o Americano ia fisu ia tai po le tangata ai tu wa le au le matangofi ia o le malo tele o Amerika melea alo ya manuia le tau whainga balota o le tatalo awana iai ni whaalave tutupu pe o isi mea na tutupu mua e matua i alu le soro keke ua whaalea ngai nai ma mea tino ia umai ma le soifua nisi ma umau e maleolo i lantou ele tatau ele o solako kai milea ia whamaloa le nei fiafi foi neanga le lei o le tua whaatalofa duai ele tātou au mai moa ma ilantou mata le nei programe a mata mai lava i whawhiangainga ma au whainga luenga te tofi ele tua malo le te talo mo Samoa malo foi le ana popongi malo le fefe la unga le upu walanga o nei vai tau o na po o aso ngā dai ua whainga tā le soifuanga o le upu moni ua le toe poi le tamaititi e whaile tala le whetaui, wa le toe fefe e whao o le lima i tangata matua. Wa le toe ava ma i a whanau i matua, wa matua sa sauwha afi le ola le fefe, ba le ola le popoi. Ia, e o foi lai i nei ona po. Ua ia isi ka ngaka e control, ka ngaka whaife au i me kau kakala, ima me le kau kakala, yes. Absolutely. There are some people la tau te whaonga ina le malo si anga whaale se leni, la tau te whaonga ina le malo si anga whaale te mau a inga. Ia pulu waitu o le whawhianga inga. Ina ia
faia le launga according e momori ko mai malei ka kama i o kupi ia e fa pena e foi le si taimi o le faletua ia o le matua sia mu pingi o ia tu sa na ona fa na ona aveo si fai au ma me fai ngaluenga a o le ngana ma le launga si fai au o le fina ngalo u ma o le faletua ia ona le fai le fina ngalo le atua ua fai le fina ngalo le faletua ese uma ese uma lava ai amu ia fa fe ngainga amu ia fa fe ngainga io ia na to testa to alta to sound nga le fai mai ia nei nisi fa mole ia misa sei na le ina tanga te fa mai tau le lango na tu ia sei tau siaki tanto alenga na lo tangwa to refresh lo telefone io just in case ina i vanga fa pena langa afa pe o umal ne ya sona o lo mata matata e overload le me io ai o le wingo la utala e ia fa fia ngai ngau fa pena le fa ngor so fu ia honest o telefa tu se tala ai amu ia ni fa fe au amu ia ni fa fia ngai nga o lo o la to le fe le la ngai no le upu ai mai le nganga io a mai le nganga o le tu ai so se kai mea la e momoli mai ai ele fa fia ngai ngai momoli sa o mai ale upu na matua tu ele tua ile loto ko ke ro oku e saua e pa ngofo e pa ele loko no folele anga pa ke va ke fa so a ko ngila le feo ha i so lo wo fu io wo yang kau pepe o le fa ai va ai le ko feo la ma foi sia o makua ma o tonu ale upu ale atu la ngang o kar ngo tu ba ngalia fa taila le kilia me ma le hotel to telonis enano fa so atu ile va ngalia ona fu ila one yo na o aso nei le buta utato o aso mulimuli ole matua mata utia ole ola le fatua o ia ai ma sia lo mfa te lo o drive around na ngai manurewa mangele shopping centers yafi te mila fo le umaile por kalamele ne tato o driver to lo wa mantu ole wa sama mato ne New Zealand e tala le fitu la e malama ela tula la te ta vale fo le o ke o so ko i Great South Road mo wa to ngal mato pitonu tua ela le self moli manurewa inaita mai au wala ngai nai tele nai i tua ina alla le meore ka mai kiki maka mai ka mai Islanders e fa Samoa ngai vai kuanga o le lau va vale ia wai o inga pi te fa longo tu fo ile la tu tala la fai e mix al fa Samoa ma fa aperta a joinga age fo ile se furu lua se furu tolu se furu fa ia ma fa solo ko ngai o si te mita te tamilo mai la wai ka ke so ko mo kala ku le fali sole ala share mai se municipale ki foi le tulo fa fonga le tu lo winga yola utala le no foi tu mantua faingata nei vai tau o soifo te lo le te mafuta mai le te mire nei o ele si fako fa kanga e se o ka mama se o ki ngala ula ina ua eru ese o failo to fako fa kanga e fai pepe ka koru yer nga upu te lo ele si le te mafuta mai fato fa tanga na e fai pepe ina ua matua le mafai ona to e a par ko inga ya o e ma ko e waki nga o le nga nga kuri e wa e matua fo ia sa matua fa sa a le mela le o ye le te mi nei nga ta yo le soifuanga o ye la na le no a fela fa malo mo fa te fa fe au po fa fe nga inga lo la to fa tu a inga tausi wala nga a e mili ma e fa ke ya mai mo le te mi ai la fai fe au voi matua tu sa wa e koso sa o ka mangare wa ola kama voi le wa vai se DJ se la au le patu ia sa mo fiu ko inga va ki ilalo ala e fai au fika i ko lo fale o voi le a o wa o ka manga o wa la suru mai farkele la ruma
masa nei tantou ia na feola mai Samoa la ua mana ia lau kama fu ilele lai tum 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 lai fiu le ko inga vala au aku ki lalo ya la sa merka malo ale waya le ko so ku rumai ku sa mai luma le extension wa e ki yelo wa ya ku pe ai te patu luma le fale lai luma se isa o merka manga le waya ola ai lele mai fo tongi mai fo anu winga nga kala io e la fi au fa pena toale popolea ele popole i so wita ile tino ai silio na popole i lo wanganga ia ola lo wanganga se i lo mare palaka o le olanga pepelo se i mare palaka o le olanga fa foringa se i male mare palaka o le olanga fa papomu se i mare palaka o le olanga tau fa se o le kele ia melea mo moli e tuai le fa fitai tele mala fa malo le ala foilia e le tai pasi le nei porokalame ai o te le iafe se i tō se matu pala mo whawhitaia au na te tofi le tua malo lava ia matua ta mamatina matutua ta lo fai malo lava le ono sai ioi fatalo fatu asiata ia te utou le nei vanga o le fiafi o te loa le tau te mai mo mai nei tina matutua ta matutua so o se tafa o le nei lalo langi ni usila nei o ni usila o le kele o ka mama o ki ngā makukua e mau te wheloa ilo le mota Samoa ini matou i mei e whai a le atunuu po o matou sa ini ngā malo o a uma me whai oka e ka ke whaasoro kisikisi a kua i ngai ka mama kukua maki ngā matutua a whaia o le ale toa tele tolu se furu whaase furu ila tau tono na mauta Samoa o le whaase furu fo inga o a ka kisi maka fusi whaase furu fo ina o whaamanu ianga e tu ina mai yes absolutely lala na ya la yona pele ye lo lotu mai le misi alo fi whawhitai le tua asina sina Madou nei au kilani o fea lava tate fea rua iai. O ta malanga fo ia tui Amerika ia i si tete esa te iai. O le mea lava fo e tasi. Feiloa i nai ta olo matutua, nai toe i ina. Fusi atu, songi mai, ia mai malfa manuianga. Ia whape nā fo i au se talia lan tau ia. Ioi, o le whawhetai o le loto. Ia te autou a autou maua fo i le soifua. Maleola. Au te whawhitai atu. Whawhitai atu tele ia te autou ia tau te talo. E le ngata o au nei, ia au nisi fo i usoa whaasala lau matua whawhine. O loo whaia lava le nei ngā ruenga i tasi, au te whawhitai atu. O ta tofo fo ita ita mo ta vaai le manai o le tausi matua ma le mafuta i matua. Ia, o fo ile vala au le tua si o tama. Ala ua halu wa maria e ai, o te iloa mo mauti noa o maria lo na loto. A o sili fo i ona maria lo ta loto. Eyo, malango le soifuanga le nei. E le whaava vau pea, ia, o tātou mafuta mo nai o tātou matua. A o le mea sili na whaafita ielo o loto. Ua ova mare ka i valu se furu, ka i iwa se furu. Nisi wa lata se lau pe sili e tu foi. Le matu tua o nisi o tātou matua o loo soifua pea. A ka o kaengi kausanga wa foa i le tua. Imagine, le toa tele ia o le ioi. Tau sisila mai fo i o tau ia le tala wha vau vau o le neiva yaso. Aso ana nafi. La vea ai se pasi. Ile i tu langi le i Rotorua. O le pasi le ana lantou na momoli e tuaitanga ta ngā luenga whaavaitaimi mai le tunu o tonga. Ia peita ila i o tonga mai o New Zealand. Le sala vea ai lati peia i eise si o whaamaunia mai wa maliu. Whaftai le tua. Le eise si o wha confirm o maliu. Ia aina o nisi pe to wha e le to lima. Le nana tu le whale mai. Au na tu le whale mai ono le tūlanga o nisi o manuanga. Ia, o le ape kau ke vai, ako e kau whekaria i mai konga ma Samoa. I tūlanga o whaalewe lawe tutupu. Ia, e o mai le taimile nei, e le o whaapea ua whaamawina, pe o ngā le se tūlanga whapena walangai, i lima whaingo o maingi ave pasi. These are already arranged malanga fo i.
ia ia le whatamala I mea uma. Ia le sasi I mea uma. Ioi. O le anganga lava ia I le wha soa ma le longolongo puia li mai se fo o mātou ngaluenga. Ia le taimi e tutupu ai mea tau le o solo loto te fia reportina. Ioi. Tau te sile fia, ta sile au ngau nei tu ai ngā o lo tu ai ngā ngaluenga mātou te whaia. Sometimes you have to break news as foilele e te le fia mana o te tango e ta. Ioi, taimi te tango I whaai loan ia ni tala fouma ni tala oto. Oni tala wha vau. Ai mai se ale tūlanga lea o le alu wha fua se I wha lawe lawe. Ia ai o le wha mamafa fo ia me se fo. O le wha soa ili amatanga o le tātou purukalame ma le tātou wha malo. Awane taking for granted le tele o avanoa. Mana ia I o le autu o le mato launga na nafi. Sia mato whawhianginga pasta waita fata. O le autu o le mato launga. Wha o ngā te tau le avanoa ua maua. Wha o ngā kakau le avanoa ua maua. O le ala le winga o la te tala. Iei oe le ki ngā wakele ngā ile koe fia songi foile le wha maa vai siau to orua ele I aru ngā ruenga. Isa rau kala. Yeah. You know what taking a things for granted fungale every day. Oh yeah, aru finga ruenga sa boy. Yes. But these little things, it means a lot and it means the world. Awalanga yeila le kaimi. Ianga kangi au lo lea ina ua te tupu wha le tonu, ma te tupu wha la velafi. Wa matua tangi lotu. Ngai halu ke hala mai halu le lilo manga kuwai. Ai fiu si ka malo ai fangu o le kaya. Fiu si ka malo ai fangu o han, babe. Oh, ngar mingo ya. Seru eu fia moe. Anu ya. Leise me ai nga fai. Leise lunch. Leise lunch nga fai. Leise kupe. Ai kia ko ka marka avale wa sa tele na masani na lo momoli. Ai kia ko ka marka avale. Ai mai ini wa empty. Ka mai wenga de pi fa e fa ilo mai e mule wa kule ele ngila. Mumu marmoli. You know, these are little things ya kako. E te tauna e tango e whataua. Ioi. E te tauna e tango e whataua. Ea, sau e se o korua ngā haru manguia lau ngā ruenga ringi yaso. Ia pui, lea tua, ia te oe. A te tupu mai la whaalave ma me whapea. E ke ngofo e lo loko e ui lo misi a le whapea ue. E vai ai se me fai inga lo ko e fusi lo ko e momo e mai fa fo maro ia afu. Ai se me fai inga lo ko e punga mai la no moenga maro parankeke u la kura go i fa vai la fusi. Ko e fea la uma go e ma next door mo ngoro parankeke. Ai wala la pie ka musu au mai pranke ke o tolu masina o savali de tolu masina e avere vai pranke. Io ai ke popole fua pe ngingiva mafuru ngingiva ingisi mama iki nga manga vonkanga kala la iro para alu o ifafo fa mama. Oh my good boy. Mota do ele ni to alua ele se mea la ala fu na e adu fu fang suru se a faia o lau filifilinga e te novo to dasi ele ai sisi e fiso zoani ia te oe ele ai la se mea na o lo wala e asa uni te tangi o turivai le ali e pui mai yang a lo le ki fenga ruenga eyo ai le se mea la e kausu su e kisi solo e fu kongore fare. Ele ia se mea la kausu e fusi e fu pe ava pe de loa e na oi o le tari atu le fisini ava pe o tau e fa mai e fa fera ma ko ering a e loa na o ele sisi kakalo kisi le anga pa ia io vai
ia ona e hello na ye de venga ruang ai lisi mea ai jinganga ilo ai e ko fufu le poku de si ai me siana ko inga ka mo foi de pi na ilo ai moi mo unit foi le ala so ai foi ki ya le wai e le mazangi ai ku for poku de si ana la ke wai ku ene akara ka mo de mota Yelena tatu malolonga a foi mai ya fa o datu por kalami ele vai agora via Leo ni vaenga taupalam mai tono lo modua o lo tasi fituiva tasi dua. Ibero watile ua afatonu le tu la fa e le tautua fa wa lau Blue Wave TV e mai sole por Columbia o le tauta yai e le dei vanga fo yo le fiafi le anga le yo lo tanto matai sili i le langi ia fatalo fa tu pa fa pe o le fato a e mai mo mai ma e sili mai i le tanto por Columbia le dei vanga o le fiafi ia me se fo ona amatalia fo le nei vai aso mai faiva mga luenga fo ia mai sore tute fa wow fatalo fantu le tele o tatou lungo le proclame Facebook and YouTube live malo la vale ono sai to tele la vani so tatou prefer lungo le YouTube ia wal tamala nala already ai lungo tatou smart TV fo idili ia nga lunga pe vai singa u koko sa mo yo o tafa mata lo le pete mai mo ina ni tanto por kalame ia ele nei vaenga fo o le afia fitato watu mo se fati ana ia tanto wasa soifua ia le tele le utau mai pe a male lua pe tolu ia ona fa wa le le tanto por kalame matali ai ia lo tanto au ainga masani ia so ngafua te tasi le fionga di sao alo tutusa ai mai se le tamma na fa ta fita fea fa vale solo ma pe liu lungo le vai ia ole anchoin mai le ta ole lima e le dei vanga ole viafi ai tomo antu tato was so fo ma so fanna Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. hey ho hip hip hey ia na o popo ko mer pak ia mo to wasa soifua o nei tatou whaasisilanga ia mai le tatou Pacific Family Health Group. O lo ia nei tatou Protect Your Future Immunized Today for a Healthier Tomorrow. Ia o tatou tui pui lava fo i mo le whanau. Mai se fo i oe. Mai isi kanga ka ua mako kuai le i whaieng ka ko kui pui. Po tui a lena tau i laso kui pengising. O sa moa. Mai i me tau o tui whaangata. E me ta o tui pengisingi e ki vai sole e ka e feo wa i soronga i fafinge e asoa pe le asonga pe asoanga ako fo i ya mo me i e ta ai pepe ia masava vali sole to mo fai tui pui e o isi fa lo mo fai kui pengisingi o ka e ka unga kui pengisingi ai o ka fefe fa pe fefe e uma nga kui ka i ka ai o ka ora pe o ora mo va ai ora ma ia na utu na tu lunga ia no foanga fa tu mai tatu tui ai mai se tatu no foanga le na ale Pacific Health Group
ia le fionga fo le tamai tai pule ia vai whangaloa na seri ia mari tātou au whainga luenga awa kako kalangoa i ngei le melea e le ilo pore mafua angale wala i ona tau sila le to tele o isi kanga ka o le masa sau o le ore keimingi ai o kui pengi singia nga whainga o mapo ia sila nei taimi manofonga wata uailunga ia ua so tui pui pui a fai fo ila wa eva ia tu fo ili tina ole ainga po te ma ole ainga o fai sisi lo e mana ia fo ilo wa lu ave fai songa ku bengsi si kau fa va ve e ave siria ku ia ole ali le mera ka mai ka si kau fa ten o langa wa kau silo ia le na ole si tanto fa sisi langa le o fa sisi langa le on amata second international webinar o instructions ma information si o ta o mai lunga tau te afifio ane matanga iana iai o le tatou second international webinar o le asolusu ma le lua o novema lua fe lusu ma le fa i le sutasi le daiao anga i le kwatete e suma le lua i le uli New Zealand online ia i la tau a fu o lea sila mai ma la tau sila fia le fuafuanga le nei ia o le wha manatu lea mo o tau ia i le nei vaanga fo o lea fiafi te lo pauna na ina tātou a wha sila nga ia ua ma fai fo i ona ia i le tātou ofisa le nei vaanga o lea fiafi toi wha talo fam toi wha afta iai le angare lei o lea tua ia i le soifua ma le ola ai ua mafuanga fai akula ukala awa o mai le nei aso o te le malama po o le a tonu le wingo le na o e sa ola ukala a fai ke ioi la utala lea ko i fai mai sa uli makua o mi mela lau like pe a fa pe sa ola utala lea sa fai me ta o tui pensini aso ia ioi o tui whaangata sa iai mamena ta o tui pensini e o mai le aso o ke le ropo le hanima po le a le ao ngā o le mea ngā e ka ua kui pensingi. Ia si tatou whaasoa mai. Sa whai, yes, I remember that clearly. Back in the days, e ke whaila a whio i mamantua, e muri ne ia whatu au o atu nei Brahms, manai o a uma ia ato fo ia le ua whawhai whanau. Ka mai mo ako whawhawha le e ta ai mai luma pe whai mai tua. A o ka mai anga peko soro mga i whawhinge i aso i turo nei tina. Ia nga ori sai rua o ia whaangba o ia nga pekingi fo inga o ia nga whaonga ia lava o ia afu fo inai wale o toe ia ona vifo lo le sai whaatafa whaa fo ilele e ila le tamana e pi ori sai inga ai peka i whapenga le sai inga o le ako vile la ka vika nga vea nga maa ia le na nela e pi e whaa mo kasi le si kau au palasi ai roma le pepe inga ai pi e whaa e mai ia fo ringo le pepe ilang kausa minga le watu le o mafaufaunga le lei o mafaufaunga le lei o tinasa iai e amo piko kasi ale to tele wa lunga jato programa to tele ne tatu tina tu sa amo piko kasi le fanau le pepe ai pi fa folasi le lei mai foringa e fa kilo pi fa ka fai mai ia ilanga uro mea ai ilanga kanga pepa mea ai le upe akui ia na fewa ia leo na itina ia ala he matua maru pui ia ta metitia o le ta oto a fo ile nai ta oto le taimi o le afafanga ai ai a fewa ila e faila mea o kui whaangaka o kui pensingi ia o le fesilina le tuinatu ia kui onga o le ala le me tui pensingi. Honestly, I'm for real. O au le sisa kui ma kui pensingi. E nei no por ma fu anga le o Wo i pingi o nka vale afi. O le sa fa penisini me tato o tato light. What is this? Ele o le alo na fata waina o le ale kui pensingi le fa manga ia wala ngo te fa fita ia u ile Pacifica Family Health Group o lo la to fa wa ia fa ngo ka ku ia wala nga le la ta to mai Samoa
ia fa peala ka ika yo nga ka nga po a le ila o le fa solo mai ya tatou te mini ala fisiri siri fa ele no por mele wa a tatou va ia ile ore ka ke o a le ola ani imang woru ke e muri ngi o le tau te pisa ia la roto pa ur pensini sa mo le tau ur pensini masua e muri ala fai me ya wale vanga fa pensini kama sa o ya so al ma vanga voi la le tele na o pi tau tala lia mi o isi ia o kuia fo yo le onga o tu yo le onga o tu fa ngata ia maleano no yo le mautui na fai fo ina yes sa o le lei ia sei rosa o le tuilea o le peninsulin le ngala that's the name of fa oi o le fa samo ngala kama se o le me peninsulin o le penicillin or peninsulin or however you call it ale ala le nga fa samo au vo ai la ia pakka ka ko kui pensi ia si kau fa fe ro fa pe kui peng wale kau pi ama ka mai le penso su ka masisi ia ale la o mawa enga ia o fa ta wala le mo tato ia o ngani mai ile tato Pacifica Family Health Group e te tau ona faia tuia pui mo le whanau e se mai kuior koviki o e ilis tangata wa avele le fia i kuior koviki ma me o te ia wale ango i kuia no ese mea o tuia nei o tui sa wa na mai ai nao na po ma fai mai sa mo le ala e fango tu i Pacifica Family Health Group e te tau pe ona wha au tui nei o whanau ai se mea la o ia kuior koviki ma ngā mea umai te tau e te le fia wau pe wa aveare kuior koviki ma mea ua matua ma maawa ia ma mafau isi ma mea nei o tui ia ai whaafitai o lea lava e mawhai ona sila ili tūlanga o le tātou soifu maloina Saola Vitolia Anthony o le penicillin is that how you call it? Penicillin is for antibacterial le na ono le fa Samoa nga sa ye tatou Samoa fa Samoa sa o le upu tui pensini ia le nala ai sa pui mai ai tantou ia mai le tele sa ni si no makua ai sa pui mai tantou mai le tele o fa la fa natura e kui pensini ai pui mai fa la fa natura a talo vanto il to fa tale va ve tamale mai lio malo le taliau na lo le fa toto malo le talitinga va ia tu foi o mai ona fa toto lia lo la e le langi te tau ma le langi malo fie le atunu mo mole le fa malo fa fita yatu ya me se foi inisio auto uma o lea ua fa mai aina ona la e pe taina lo to la e le malu le atunu ai me se foi o le te tau le ale tamatani ia po le la e sa moa ia fa malo atu malo le taliau malo le talitinga ia malo le tangi fao amala ngo me malo le tangi fao ia malo le masusu malo le ono nana io malo le tau felau io malo io le minoi o fa malo umanga ya walanga o mea umana tutupu le taimi a o tau osi le langi te tau ma le langi malo fie ai o le taimi la wa mai ai ia wa makua no school before umana mau ngasu yo le mafau o le mena le na mana ia le tulanga le le la e le tunu io o le mana ia le la e le tunu o le tūlanga fo ile e pau war kai me ke kinga ai o le kai me pa ile le sau fo ile male au e tu ile au pa a o le taimi ai o mai wa malolo ia ona to a fo ila ia ia malo e sa o marisi ko inganga va ia kwar ko inga
la ka si nga fafingi wa kare malu si nga fafingi yo la ka kare su oro peki ala va ia ku ngar ko inga wale la kaza ia se uso to farm to fai vai tolo wena so elo peti na focus a wanga kama ora nga focus la kama foi le sila matua sila ko ele la fa o ma halu sau su ala kama olo peki to lo so fa to lo wena su ai vai mer kama lo ale kam wa so nga fa fini ya mankuo au le le ka sa unga le misamo ai vai mengo le fao o koso le fao na une ka uang ngora o fesi leva vai Mexico inga ngare ngofo for ko inga ma lor sau ya nga ku funga le kadia ku ko ingo skamo o korowenga su olopek ya ma lor ka po ai vai merko inga ale le fa de koso le wadi i tu lo I pa o nga vai o nga fi pe fa ko luanga ngofo for ko inga alole sau alor koso nga ku funga le kadia ku ai ya ma se kadia la wadi ia ngofo for ko inga ronga la maka ko ma lori sisilaki ai mai la fa ora wori ia ko ia ore la lango au vai ora wori lungo vai or ke la fa o ke I fa maior ka marking ma lori sisilaki vai de ke ai vai de ko ngo foi lungo tanto vai tanto yanga au koso o ko sila la o ko le fa o le ko so le fa o ngi ya o le mela na tasila nga fa rupenga o le mele le o ile tasila na fa rupenga fo la le o ye nei te mi o tatu tanga te tau ai me sa me o kanga malu ai vai tu lo o le tama po o le tama wala ngole karu ko ro ke vai ko ro wa o mi anga fa o le ko so ele ko e mai lunga ya na tongi lo le tama na ya ma lo le sisilaki matala noama se osu le tele la walanga tele na ma le tele la uso tanga na I le tufunga matala no fo ma le uso ya tolo wina mariko matala no ma tolo wina mariko fatu fasi leva fatu lo to far me to faiva o te lo ele fai ngofie le ngaluenga le toso si ka ko wafi voi au kape ele fai ngofie le ngaluenga le toso ya fa mai ia le to farm to faiva ya asile ole filiale o ngaluenga le nei taimi o ya ke alofa fo ise o koso ya le no forma ia umi fo ibalanga o ngaluenga ele topela ua le tanga tufunga matua fai maria ina ia solonga le mata mai le tatau lona tulanga toto o fakwa o ala ia o to ia pe ai tele na va ia ye le mo wa se vai o le koso ai fa mai ia to luena mariko ya o malu mai asi o ina tana ya matu o ina tana ya matu so miti pita tiva ia tupi o ke sa fa mo ma sa fa man menga ika el tava mai pe kai kofu kwa yak ai o loina fata o to se langi malu o te fai tu ya tama o te fai toli maka makarka ko ngaruenga le vatu e kuru maka avali o pe te mo vo e mulmule tu le fionga me nga itau au kera ku le vanga paka mai ka vale le au koso wale manga mo au koso pe afai o malu ai au vatu tulo ai vatu nei ia e tolu nei tatu songa imiti la po a kingo le leia
e fiu le makua fai vai whakarikari mai o ka paka ale ainga e kofu ka ikasi ako e tofu ta itasi e tule au toso pe yo la e tau avatu fo ile pe o tule fia e pa wa fo yo o le nei so fo ya me fo ili o nga vai o ko ia ka so nga mikiri ya ale fe fo au ko sori o la di ya o ki foi au koso ya ngi ya malola vale fatalo fatwa ile la ile tino yo tatu tala tatu tali ya la ile ya o to te fa pena ile autoso la ngai le fa ngofie o la tu o la tu faiva al melana na usa unila tale malua le faritu o so ya la pepi wai lo la la pepi wai lo nge la pepi tala or ko inga skaili le ka ku pungi le au koso koso le ile ko mo koso ya songi o koso ya sola o si la fia ngela ile au pepe tala ile ni ele aila o le ka mo war kama le or ke le or ka si la fase pa sepa marka na o ale tai mi le anta il fritua ya le ka usava vadia ku ngai kama koso ya ko ka ula yesu foi ka koso ai me marka malo le pepe ala le pe ala ai me mai mai ya o fa se ro malo longa mai so koso o ki koso ha u vai ko ya o to foi le fa to lia le la e ma le langi tatau ya o to wi le fa ta wa no to la e yo to lo le fa ta wa ina o le la e ya le tunu a efisili mai atea po o ai e entaito le pea pea efisili sa o mai ake o ai asiata e entaito le pea o se mea e tatau ona fo ilele ele so onga ka i so sesi ia a fai o te tali atu ile mau ya sola a to e ina le ngai le mawhainga e so lia le falo matai e unoa masoula e ke alu e kaukua le falo matai ai a fai o le fesili mai le tūlanga fo ilea me leo le upo le entitlement pe te tau ia te oe by right e te tau ona e wea ina le la e le tunu o lau tali yes ele ia se ele ise mea e pāpupuni e fua o ele nā mea i oe leanga e fai tau a lau tau tua vai e fai tau fo i lau tau tua ai tau malele e fai ka uma i oe o lesi kaimi e sili aku lea o ngā o re kamaikiki lea e kālanga pe a New Zealand, Amerika, Australia e sili atu lo nā o ngā i lana ngā luenga malafo e re kupe fai e re mongkanga o ngā mākua rai Samoa ngai lo lesi skulo ngai lo lesi so ngai miki la e ka peko solo i Samoa ka fa ia pia ma ke ki e o alu inu itua o lona nu monia ele o alu e fai se tau tua so le winga la ia le fai atu la utala fa malo si au o tou o alo mafanau pa wale mea ia e loa le fata waina that's all e fautua tu ai asiata mal por kalame ia e loa wear it with pride wear it with the meaning knowing the meaning of it I want to faya ona o le intent fo ilele o lo ma fau you know, because she's got a malu, I'm gonna have a malu. Ia e loa le tūlanga fo ile le lona whaata waina. Ngai vaila ia, e ke loa lolonga whaaka wainga. E te loa, wainga ko soa ia hana. E ke whako ko, e te loa lolonga whaata waina, te vai i lau tala le la whaata oe. E iai lo loto, e iai lo loto fo ilele le tūlanga fo ilea you be careful. You are so careful iau me fai. Honest. E longo fia li tangata ua tā e na o se vainga. Wanga ruka kukara ngoe le meaning e alainga ka. E answer kali lea. So se sia. Yes. Leanga ele mawhainga whaapakua o ika kou le tātou mea sina. O le mea sina e entaito uma iei tātou. La mela asa uel pālangi kālanga pe ārek e leng whongwhukako. A mela asa wai vua le lusia si a mangi o le sainga
pipi I longa pa u tu lo le mea sina le tatou watunu. Le ala na le na fai tu lau tala. Entai to umai tatou po ese full Samoa, po ese half Samoa, po se quarter Samoa, or little Samoa, or married to a Samoa, or whatsoever. You have your children and connections into Alpha Samoa. You are part of us. Olala le wingo lau tala. Entai toi. A olona fa'ata waina. That's what it makes a difference. O ingala, o ingaloa. E vai ese ai loa tatou I le whaata waina o le lai. Yes. E hiris kengiki moris kamikiki ngang kaar fai TikTok. Honest. E hilesi na mafua na ta ona o laua vai atu langi followers a resi fai TikTok laua iai. So therefore I'm going to do the same. See? It is a good purpose, it is a good reason le ngā mea. Ai afa apea na e whaia, okay. I'm gonna have a malu, whether I speak Samoan or I don't speak Samoan, it doesn't matter, because I'm gonna wear it with pride. I am a Samoan. Ole showcasinga leo, o true identifications. I am sick and tired of being called palangi. Wa iska me ke fapenga. I'm tired of being called. Are you a palangi? Are you ai wa ide se makua wear with pride or makua bride ilanga Samoa. Atala lo la e ona you just sick and tired of people questioning you whether you are so and so and so e kangoloa talo la e show ya la ko you are Samoan. E ke weinga e whailau tautua e ke pikifu. E te iloa lau tala. Se lau pasenge ea kurunga. Se lau pasenge ea kurunga ngai lore ka. Ai le se winga. Ia, ore whatau ala na. Ia, mo tātou ia e kapisa ilea mea matulanga whapena. Wa e langona e oe ia o lou taimi, wa e langona e whai ei lau tautua lo watunu e alai whaafiafianga. E alai, vai whelao e le malu o le teine misa moa leo moe moana. Ese lo fia e nana o fia. E tau le tau tala moe moana e kau le vilia langa ai lau afi. E tau le whaia lona tuinga. Ua lava le sila kua le lalolangi a koa ilanga malu. E makua ese ai ale lau walunga male e longo fi me Samoa, she Samoa. Ia ua matua te le tautua le ata maita ia tātou le tunu. E le whaalau I loa ina o tātou mea sina, me se fo tātou tūmanga. E le o iaila se kau kua fo ile le o alu moe moana e kau whaingi, ngi whale la langa I Samoa, pe kau alu e kau whaingi la unga, pe kau alu e kau wala vala na tautua e lai whaafiafianga, ma le mua a wina o le atunu. Wala vale na. E whaeloa tuai. Ia, e mita I lona tū wha Samoa. Te lole wa join mai tātou au vanga. Ia, la tātou atu malolonga. A foi mai. Whaafeiloa I le tātou ainga le fionga le sao. Ia, e mai se foi o alo tutusa. Ia, ma le tamana. Ioe, na te tau I le vai. Ia, whena wha ma demo le vai. Ioe, ia, pe a mai a tātou whasalong wha pesinisi nei. Whaongale tau tua le Pacific Easy na masina toa November. Mawai loa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whawo pea tātou whabitoa nao le lima tana pea whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina pesili I lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o tupe ai nga whabetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhaina whatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo I tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau I mangele, pe wala mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whasawa I lo taimi, ai maise wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whamo moli I Samoa.
Seal Plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. O le ua mawale avanoa o le jamana whaamalemo pena whaatawhea. Ia ele I whaatawhea ala I le vai le tama. O le tama u whaatawhea I pe au manganu ngalu o le ea. Ia o tau mawhai ei mai to ina mamai o le mamporokalami. Au te whiwhia whailo ati o le ua avanoa mai leuso. Au le lei ia Mau Hunt. Mai Samoa I le reivanga o le fiafi I runga o le whapoponga o le tātou porokalami masani o le taute ia ia songa fuate tasi. Malo le soi fuafolau. Malo le lange mawha atalo whatu ia te o le uso mau I le porokalami masani le ne fiafi. Malo sai fo manuia asiata fa fero I fo I malo le atuno un pai ona ma ua vai tato por kalame po fe lava le tuore la rolangi o mafuta mai ai ia fa fero ia tu nei mai ngole fiafi le ua a 10 minute te ai le tu lai lima ro I samone ia ma te tatono fo ua a tele ona tau no ia nei tata fa ngaruenga fo company ma business tu ma oti samone a wo e au ngangi fo la au ia whanongo longo rawa E tato proklame a songa fua, ma proklame whai per tato kou tautai ae, I lungo lea la Taripu TV, I yaso taitasi orwa yaso, mana E tato proklame masani. Ia, e maua I lava lona malosi. Ia, asiata whawhelo I nipa ngana fiafi ono le I toa I tau nupo I ato ina mātua tato proklame. Ia, ai whawhelo I nipa ngana fiafi sofa man maro le ni wharo Isu Kristo. Ia, leo mafuta atu I Samonei, maranga wharoli. Malo whaavitai. E matautia le background lea o langa o lea tau mate lea tunu. Po o le mea lau sunga o lea e te whaiporokalame mai I awhia malu. Po o le mea o lea te whaiporokalame mai I lea furilo. Ia po o le mea o lea wai alu I tua mao to le mea lea sa I le tupu I tua le sina lei. Ia tu maunga malelanu mea mata mai o atu whalenga ai mai seo nai ori oli nai tua atu. Ia ma lanu lau avo sa mo o fea lea ke iai le kaimire nei mau lea e mana iai le background o lau o le tūlanga fu o le tafa atalanoanga. Asata o le anga I le tua I le anu ia le pata. O le ala wo ulunga I ngei fo ngei I le mafa. Le wo whakafa I mo karkarango aku. Le maa ngai o le manu. Ioi. Ia le fura wo mo fura le ori le sei pongsa sei le fun ka ka vai mede ia ai sei lo ori ko ka vale ave ko ina our fik asia tau tu langa le ale ia samone au le se vai pango o te fa fe kai lava u le taninga malo le na umani o lo o fa awa pe pa fe tai fo inu umala la fanga o pulenga li ma fai pule ko miti ana tina ia on malo sole no I tapenanga o lo o whaawa o pea o na whaamama. E le wangai anga pasi aku ia raka ngau koka ngai lo ma kua sabat bari bea male la ako mai e kaire o koka ta whaala. Ia le hake ngofo imo mo whasa viri ai. Ia makapenga penga koi ka pokala. Siata pe o tūranga le pe on whafisili ia le malo le tunu. Ia malau tō whaafo ni vanga le fiafi mele nganga whaloara. Malo whaavitai tele. Ia ranga tai lea o le miti afu ma le tonginga le tatou tauteia e lea te la ina. Le aila e sili atu le ata o le tauteia e ia oe. Na ilo sila ma marisao. E sili atu a le ata o oe ale na, o oe tonu ale na. E a au se taimi foi to ai tau nuu mai. O lea na sent na iau tamai lo keki o Australia. O lea na o senti nai nei lava ile i amatar prokalame. Ai o maua mai ai no fuanga la iai tui vasa. Ai le leifori sila yo le tunu. O le mele le te le na le maua se la mafutanga malona foi to lua. Mafuanga foi le afu ai na tu ufa no foi tua le moleono masina i tu o lona slip out. Awa o le no fuanga le o te le na mawai. O tau sila mai la no fuanga le mawai. Tau vai o tau. Saua mai le mautanga se ngase. Saua me ilo i il frepinko. Wa sila la mau le tūlanga le o iai le sa o le tatu ai.
O le me foi le no tau mau ai le tūlanga le sa peina asia le mota ngase ngase. O le ngau, tūlanga le ngau le angor se le ni. Le foi la umo toe, o i le iai, o i foi le a join mai lunga, o le a join mai ai na le fale pinko. Ia amaya se fautuanga i le tūlanga ua iai, walanga o le pele al sao. Ia ai te tau wala fo i ona mai sau fautuanga tu sai o le a tau avea ma wha mai malosi ma fau le sao. Na tele le na saupi e tau tuai ma silo wai mei lungo le tatu purkalame mau. Io asiata, papetai le avanoa. Io e sao lele lau sau noa. Sao fau kua le fo mai. Sa o kusia ku le fo mai le imeli. Sao fau kua ku iai tau tuana. E fia sui fuala au. E le ngaka o fuala au malo fo inga. A mo meo vai sua vai. Po le tala vai e le sunga. Ia po le tamasa o fo le tatou ainga. I lunga tau taia. E fia sui langa tala vai. O ke maha e ave ese ia fuala au kui. Ai ku ia le whang pinko. Io, che le manga koe avenga nga vai fiva. Ai, u ye pepa pinko. Ta le ala koe vai akunga. O le ua kala fuala, u waftai e seata ro vai akunga. O kala vai la le renga kala u vaveng koe maro si. Io, pe ia avakur kala vai le ango e ale le avaku ye pepa pinko u faasanga ia. Ai, pe ia ne u faatasi vai ale sa o tatu ainga a seata. Pe o seata ita vai tau lea. E whawhino ia tia i tamai atu i wasa. Wala kia le vave mai. O le mela le mana iai, fatol mana i o le fio me o le sao le alava le ini tātala fo i o whaia iai. O le mele mana iai lo le tō ai tau nuu mai. O le alava o tā ua lava fo i o le kamisi o ko inga. I o mi fo i ele i toe o mai ia. A wanga o le li aro sila le kire ka wakala ia ele o. Fataro fatu i lo fio ngari sao. Ia, a fio mai amatala mai o lo fio ngari sao. Ia i le nei foi vanga o le fiafi o misi ia o e ma ua nei ia me se foi o le tatou porokalame ia o mai le na ia tūlanga foi sa e misi e porokalame le nava iaso e whamai uma tangata ona e mai whare mai au au lava na ufai atu ma uma mau o lai e te alu e whaamana malama le soa whamatai o le tau palemia le na foi me mai mai sa te puala ia a fio mai amatala mai au. Alo se fo manguia i nau tau whare wa malai. Tau whasiata o e lava lea o le kapteni fio tato awa. Ie karikongunga ngā umaya o ngā rua whaatu lima ma le sunga ia mau foi le marbal pai o tato tunu e ma se foi o natu. Tofia le tua i tūlanga whaalupe uma. Ia ngai dorga tuunga ia. Ia ka ko se e ia lua whatara pana. Ai whakala whako ia te oe ia lo tusa. Ia whapea foi ia le taman whamale mo le vai le sunga ya mau malo la wale le sei fo mangia ma ngai ngi ya sol na de de sulu mai le la ma ka ngo fie me uma te sa ale upu fo le pe ya ka fie pe ka ke ko pa po winga elo ka malus ai akele me lo ka ma fo venga ka anu fa ma ya singa ka ngaka ya ma sia si foi wa per va ngango o ide me lange esel mo me ka or ka oko i fa ma me lan ka or ka la ma i fa ma esel me o lo walu e asi ka ka ma mai ese foi me ka o le fai sia kinga o ma ko he ku sa pekele ma ia re kai mi ka wai o nga e alu yo appointment fai sia kinga pela o le ki ka sia la le va nga le ko kele ma ia e ka o le ngo le fai sia kinga io o me ka o temporary check up foi le ara in the middle of the week ia fa malu ko ta fai kene nga ngo ia ai ma ia kele la baba ia kuringa so ma ka ngo fia ia o ia manga ia kere le mikia fo se uso ia mau e ala ngo ko manga ia le mikia fo ta ia mau o ngai lau kere lo faka e maka ori fo se kanga kala vai au da nga meio a nga leo e mo ala va sia ki le lau kere lo faka pe kai per fare or faka or kabo kuriaka e kai ko fa pengare ia sola ia ka ko ai le palaide i le maka ringo le ka nga mo volunga ke lelo whakawhaka pe o kuriaka ke rere kingo ai lise me o iai ai e malosi fo idea ia ai e ser maa ni fia o langonga fia wa o le koe fai mai pangua foi ma kongo foi chama koainga ia walanga pe o meren karkalango mer fo ma ia kiawe ai ni me ka u fale kongo i kango ro ko fa ma fa fia ma fo pau ia mar me ana no fa mer fo ma ia ka nga ave fa fia indi o foanga fo ia peina o foanga ia ke alue e fai sau siva wosi pinko e fa fie ma fo ma ko ngi wa lima sura ngai lunga
I wa kiro o lunga ki bo la ki ya. Ia or mera nga le nga sa ro ko pa ma ka ku ma ko nga. Abi sa ro ngo fuanga ni la. E va venga ko fa fo sia ma lo si. Pe awar ko de le o ke binko le nga i lo ma ko ko inga pe ma ko kala ya so la. Ia ai ma lo ba mo ka ma ka ko karambe la to pa sia tan ye ma ngo le so. Ke wo fia para ro ko fa nga me ka ko wa so fa nga. Le la pa sia so fa nga we le fa ya mai. Ele pipi ia fa mong yang fu ka ko tau ta ya ia mala sunga ko ai pa wale mea e kera nga kang fa amisi a pa fa pe ia fa pipi ia toi malu fa anga o le tato tau ta ya ai fa pe po da ia le fa ta ko nga sa fa pe ia male la fionga tato purisiri ia la fionga nga kasi ia fa pe al mele ia lo wa amisi nga kasi a pi ia hana ia lo pi hana ia o fa monianga mal tau ta ya fa pe foi mahana ia fa uma mai lau fa talo fa uma mai lo fa talo fa lo fia ko va ia kia o ro ni ia eu ila va lo fa kasi mai foi sia ka ko so le si kamole alo kusa eu quero ai po pisi sia ka ko so po ko fa fangua le ia na o kai minga yo la wa e ko manga mier kan ngo kira ka ko sei la ba kai ya maftanga fa matina la inga wa o mi foi yo wala mala ka foi on kan ngo no pisingisi ia po a foi me pisingisi o sapala yaku ia on me foi nga kupu o kai minga alo o la ku i ka mo fainga me pisingisi va o nga me yo miskeri o dilo me nga e quero mo ku nga mau ele ka o si ko ro me sa ku kupu ia ai o la ngo ngala wa fia fa malo fa tai le ka ko felo ai fa tai ko wa mau ale pero ai nga ma sia ka ku pelo sa mo lo to ia nga ngale ma le fa lo tele alo ana mele yai ia ele tio foi se mau lenga o le to ina o le lo to mai e ma tu fo yo a ngoi o mo me tanga tai lo to mai ia e tu tuala ia e angi se sifo angi se sae o matu o saute ia e o fo ila amu ia fo ila le sa o mau awala ngo tatou pe ia tatou wo e fai ka ko siaki e peina na la tua to e saulo a le no maua e safari le lua vai aso lena fai siaki e lua vai aso lena na taufia e fo mai ia ele a faina la le na vaenga a o fifia nga sidi o leva vai atu sulu de tino sole e pei wo ko kala vo o ile sa o ari mau Ioi, siata pe o tu langa na le ta o vatu i se manatu. Ioi, o ke vai aku le sao sole pe o le ko bang mi umiari. Ioi, la ia va ai aku i ke sa mo. Pengal ru fa le mai o mang mi umiara ka vai aku sole pe ia ile me le wa le fala ko piko le. Ioi, ia fa fetaia siata wa va ai tu sulu tino le o to sang fia mai le to fa fo ia tu vasa. Ine nei foi aso a fua o tato proclame masan. Ai se fai se kala la ile le vaenga le sa fe e tu i basa. Ile sa ilinga le o malo tanga ruenga. E fua faka. Ke lo e sia tartala moni o ke fasa o tu i basa tu langa le. O le kaiminga i kalu mai kaiminga fai le mon mawa Samuelu maka o Samuelu le faka furfurua hoi le. E le o koe fuangi faka le kaiminga i siata. O koe whaia le mea ngan kaimingi. Me le whai loa tu iai. O ai uma olo o fia o ngā ruenga a pe furfurua pe le ai whakawhaka. A ue popole le o koe fua. Wa o ngā whon mon mau Samuelu wa ka hopi o koe mangambia. Ia wa ke whasa o tu i misa. Ia mare ngā whalo ano. O le vaenga le o te io ina se laupa se ne mau. O le vaenga le na e a fea o le sa o wale o toi manumi. Ma tu fa fonga le tunu o le wingo la utala wala ngo o tato ai nga la utele le wa tu sa pe o tato ia o sa o maru tu sa ma ta mana fata fia ma tato au ai nga anto le feito fia fe le foka ko mai lunga ferka ku karnga fa ai nga o le winga la le tu fa ya tu o te fie lo po le a to fitinga ia sa le sa fa ia le sa wala nga a o tong fitinga fa pe am folinga ya pe walu lo ma fau ya Michael Jackson taimi foi le na tau ma fa ya fa pa e tama io ya o te le va tu pe le sa po a va nga ia ma po ni kulimi ya po a fo i vai la au ala nga sa o ma tu amo mosi hari folinga o sa kwa mo mosi ya fo ile le i Mariano fina ngalo sata ele tadi marisa
ua koe whaafo i ala o mawhau i lau saunoanga i kanga pea. I lau waenga le koso. O la uwa aia koe le sao penga whai i koso ngar whale mai i ngai. Ia e se tafo pele wano ia tui masa se i sona whinangana. Aftai mo le fitiri foi. I le kemi foi ua whakatkangoinga foi le pusu anga o lo mangei foi. Pusu anga le sunga ia feta ia ma le sunga ia Andrew Mohat. Le sa ava koe lo whangunga sia tai lunga por kalame. A ua lava awe au maia ka mafusu i kokongu walama. A e lua aso e ka ngu maere kusi ala ofisio. Ia ngai kusi la fiore ofisio. Ia ore su enga o lo malo si ore fitness me wapenga. O ngai whai mai e lua se lau mon kupu mika le mamao le me a mai ka mafusu i kua i lunga poku lai ka penga i luma i le maia. E ka kaula ia awang e iso sela fungo fie foi dele. Ia walange ku mai lima e ka kau fit. Le lau amaka ngo au ke kolengi foi le whaka mo le amanga i luma o ka mafusu. Ia wangi amai vai mai ia kanga ka hui maka wapa u lalo le kamare amai ka mafusu pea. Pea mariki ku e ke wa fusu ia Mohat mama ya feta apa u fua wi ko mai ala fusu kama ko pe ku langa pe ofisio le ma fai ai o langa me mai ala le yo o kem sala al beso ngire maka lo pongo le chim ia ano lo foi ya wa ke wa ula se ku langa nge ke fo wa o mafaya kamisanga seongo ya ako nge ke ko ya ko ai porque minha quero per amanhã campuso ya per kadia kula e fa ole famous king wale mara kisaj yang kene ya ole ke mina ngwalo ko bole palo la o sa ola mau ele se la usanuanga mana tu ole fisio le fa pertania po le ngana fa soifo marloina a ole toso ya mare fofo o le toso ma le fofo ma le falo i le fasamoa lo no winga la e le se la o lo no winga la o le fionga le sa o le silena la vea i le toso le na toso au tapea ya sata o ilona o te tere na ka ikama ikawa wa pe foi le lua vai a sole na sa no ya sata sa ya tu va sa il farbai e pe o ko fa foi lo kama fa foi le e a mai longa ngofo mafuta i martina la inga patulo fo tina pe va pe mafuta martato por club o leo que vai akua pe a ngofo fale o va ve ngum fo ringa mai ere mele ya ko le lo a ver fale mai e pe ko e felesi mai ma ko mo mosi mai le ya fo ringa a va ya fo tu gasa vale nga falo io e sa o mau ele a fe lo no fa tu ele to mo mia muri anga fali tu se leo to mo mia tele le fale la fole na wala o fa mo le mau le no o tu nei ya e ono masina tu o tua io e ono masina e fa no fo esea ele o to mo mia tele tu to no le ai no winga la ave rola le fale wa pe tau fe o rola le fale e wa pe na se tolu mita le va le slip out il fale tele luma ai e lo no winga ana una lola ia le fale tua por tau si fo ina ia maualo na sa o tonga ia wa matua tu le lo ave le fale mai which is ma mau to titia luai tu light drive fale mai ia e u le o le me siri mani tawa o le o tatu tu va ia ile tu langa fa fo wina io le soi fo malo lo ino le fionga sa ia pefia momoli ne wolo faanga i le faletua le nei tau si nei taimi la ufionga sa o ai tau tele fanga solo pe la tatu fanga solo le ai o le avia vai o le bo ma wa ku o le bo sa ngo fa pe e lo tu la e try ba ku i le fale le i le fale mai o sa mbo mo fa sa o ngo le fa ku le ai o le ku i ma fale fale mai e penga le luamingu ke wa ku yai o nga o la fika ma o fa ka mo kai mi bu de o ke anu fa ma ia e se ma mau a fa pe la pisi nan ka valen fengu sa vari mai o fa mai i fale ia ku langa me fa pe nga exercise mai ia se ka mai maka u le fia fa i do ia ke lo la ku ye so kai mi ka kom ka u ia le faina ai fa ia sa no mai mau ia le o leo que vai ko le fatasi mai pe matasila ia a o leo ko Samone bo to fa o tia mai fanua a Samone ia le fion foi alu pe matasila ia
manuia mea uman malanga to ina pawasi vaenga sa koe ilo ngei waya yalla ku komiti o le vaenga le la ufano fo esea sa koe ilo a kortu langa ile apio foringa kapal ko inga po fa maria inga umai tu oi pe ila tu langa na ya lawa umona saingi ya lo ia le ia lana la luntai tai ya por afio fo ya fui mono sufali ya ile alo ia ilo wa fa mai alo ia le fa no fo esea pe matsila ma wa avea lo ma sui i lungo le tu lau nei o le apio forina ia per tu langa le fa afta ia foi le fionga ngaftasi ya fui mon i le mafainga fa maku marka ma wa le i lo ka ko po le soka inga soka i welcome e te lo mai si tanto mai si fa ngo foi sia le fa ngo foi sia ia mai si tanto pati mai si tanto pati o le si vaenga asiata fa mole Sau no fa pia kuale le si vaenga le saunga amau o le si vaenga ta ua kele te au le anu le malanga i sila i lunga sini stadia o le ngo makamaka o sa umalenga i ma ya asila i o le misile loku kama ma vaya ku fo i pe yar kama u fa ola inga mer kama i o te kanisia e kele ngo vaya ku ai la e fa feilo ai mai fo ele kanisia o nga o le ka ko a fa pe fo i ua vai mer fe au fe au ai anga i sa ku lu mai fa ai loa mea de dilo sa kupu o se fianga fo i lea ya o lea lau ke loa o lea wa manga ia lea va le lo e le fartua i o singi le wanga o nga ia ya mai le ya ko kia fe au e kalsia ia e nem fai ngala ko splikinga ngi mea e kangu lava ya la ko ngi mea fa ai loa ko ia mai ai o ia le lau ke loa le wa o le sima nga ka ua po i usawa wa kakala e ia mo wa kanga mai ai ina me sapu le ala foi la le ai bo maka o ka ko uso i fatua le ala ka kala lo fatua e la fai de Facebook wa kari konwinga wo Facebook mai Yesu e le se Facebook mo oe mangisi tangata o fili martia polo oe mai Yesu le wo Facebook ia pe ore sa u fa popakule ku sa mangi vaenga haleluya wa karier kama foi ale so ngi ko ngai fe au molonga olanga isole ia o ila sa o ile silo matua e vetua i vi ia le li wa ilanka vale fo ma vi ele li lo ta vale fo manui fa mai o ia la avi ia rongo wingor kali ngasila ia o ia la avi ia vi ia le li i tulanga o swinga ai o taimi mua ia le pe e fatu a ro i le lotu o taimi fo i o le ua vili mai le tina o le ainga e awole va ver watu vale to fo popo si vai aso pe yo taimi mua ia le va la tai lo le loto maleli a o tala no ina le Facebook so le fa fetai ali o le o tatala ta ilo fo i le palola i tua o Sam len tato fa taritali ta ilo fo i o le mele e fie mo molia ya la fa fetai i lo ia sa fina wina le keisle mau e fie mo molia la o a mese i tu va sa mo moli a faio ni keisi si na tato tutongia e fina wina le keisle a le sunga ya lupe matasila ina i to e file Facebook fa fetai o loia fo ia wa tauna ave so ni fo keisa tamalo Sam iyo ina ia matala ya senga ia lela fa vitai ia o lela wa maua mata ia italo sia ele o yaini ia inga pe na se lua masina pe na se todu masina ona tato le to va ia fo ile o le pulo le motonga ilunga ona na Facebook na si vai ngale asiata na si vai ngale to fangu fa pele malanga le ata wala malanga mai i le reunion for tatua o ngai pesema o le taimil na sa fua umaia ia fasalanga ia mo ka wa ia ngai me pe o fangu fo sea bi se fasalanga fo le la sai ro ilo kong ai pe nga koe ka ofia ingaile le si ku fo o coin ia ka kala fangu fo sea le o pe matsila inga o malanga mai le ata wa ngi ia wa sa ka fara kaminga so le ferferwa i molonga siok ferferwa i monga la i fo ia fasa vili ia onga lima fasa vili onga pui manga pe la inga nga pa pe i lo mar komiti le sai lo ia le fa fo share Facebook ar pe matsila
A whai o koe ngaka ngi e mafu. E mawea koe soro aku whare ko. Ia e whawhetai o leo tatala meri maenga lea. Ia sei mama ai po ia ia inga o tatala ai ole o tulanga lea sia ta ia na longo tuela ia le tatou. A po kalame malanga whalwala. Ia malo whawhetai e alo tari tudunga wa matala ia au lape tulanga o ni ia inga mani conditions. Wa tatou talanoina whala kotwhara. Ia alo no winga. O le taimia fo ila toi o tuai kotwhara ma toi wa ialo na sioti lea malona ofutino lea e whato a whaamau le manawa. Ai pi e whaava uma mai lava ia lumor whata o te manoa. O le taimia toi o tuai ia kotwhara e whaimea ia i Samoa. O te longa fo le taimina e toi solia i fo i aia inga o le Facebook alupe matasila ma toi whasaina. Ai uio lea. Ia, ua tau toi panga na i palo fo ima me masania ili tātou purkalame e whawhiawhia le tātou ia le au mai moa, wō ma paanga. Ia wai peia o na moni sau noa ngastinale na wala watu ia te ole uso maua ele i whaiel tā whasoa, tātou whasoa. O le tasile o vaila au whaamalia loto ia i latou. O le ata, mauai le ata o nai suatanga o le vatele ia o nai poka o a uma vaenga whapena. Ya, fai ya fari i o le sila lai matua slow wale traffic ilunga la warkeli. Ai ata ai tatou tala te ia wa fe la tau fale wo o ta vale. Ya, fate ai fo isina vaenga ia. Ya ai o mai si o tatou watunu i Samoa mau la fo atu le nei vanoa. Ya po afo ini nai mata upu fo yo la walunga. Ya reportia mai fo ia wale pe oto mai o wa si o tatou watunu. A seata whaftai mo le avanoa, o se avanoa le lei foi. A wale no fosila fia foi o se tatou tunu. O alala papa au i so se tu le larorangi. O fe lava le tunu e mafuta mai ai. Ia pa wan mele ki fia whafonga mai ai. O le asa tūlanga o yeisi o tatou tunu i Samoa nei. A seata ele e watu se reporti o se tina le sa so tai mai o ma amora ro pati. Le sa so tai mai. Ia lo fa pea ona. Turi matai. Se wofa tato proklama tato ia marito a tele o nai mātutua. Nisi o taime uma tato proklame wala au mai lunga o lato to whanga. Ia kake vai a kua o māku kua. I rito ngā vai tausanga leo le. Fitu se furu le iwa se furu tausanga. Ai wa avea lava tato ia o se proklame. E peia o lai wa ma losi ato atoa wale koe kapangi fuala au me whapena. Ia ai peo tūlanga na siata. O se tūlanga le tau si o tato tunu i Samoa nei, ia, langi le leile nei aso, le aso a mata foi. Ma, o loo wha au ai, ia malo longa le, ale malo, pe ona ye le aso wharaile, ia, le walu atu e mala songa fua nei, tai awa ena, e le ngatanto ia, e ngadua ngat malo le aso tai au. Ia, o le ato ia, e foi ma o ngar whanau, le sa malo lo mai le, i le tu wanga o le kuata tonu, le ala o le ato ia, e lo mar kuata whai, o nei tau sanga e le umi, ia mai e tulua failo masuenga peila tulanga lea iso tato tunu i Samoa nei e tai au ngaruanga malo ia ma e lo ma o ngal whanau mai lava ia o ngā laiti tulanga lua se o i polisi ia mai universite ia pe ona i malo longa mai le taimi o le fontanga le satari malo iso tato tunu i Samoa nei ia o le tulanga i nai mata upolo o la walunga iso tato tunu i Samoa nei lea o lo whanga solo ia mamata i tuan tanga luenga leo. Ia po ai le au whaiwhaiwa lea sa whapea o na solia le tapu. O le toi mauru ai ma solia le no fuanga a toa lea sa whapea o na whaasa mai e le malo. Ia awane i toi solia i le meo lo ngoto ai le waa fo i lehan malo ni usila. Leo lo ia i ngā tai o tawhito ala ia po si umu hoi. Au le mai tawina. Ya, leo ia ila fai wa la tu solia. Le tapu lea, ma o mai ni reporti. Mai o le taimi nei o lo ngā rurue lava ia ele o ia se taimi o lo pe ona malo lo ia ngā rurue o ila tou poto masani. Le ho i Samoa nei sa malanga o nisi o ila tou mai lava malo ni usila. Ua i Samoa nei mo ngā rurue lava a ware tau fai ave ese ma pe va alea. Ai le yo atu le taimi wa le o tato ye fo le vai tau o matangi malo losi ma fa i se tala mai ati ila tau wata mamai. Ele lei ona vave ona ave eser va alea mai ile aliti tai. A ele i yo o i taimi o matangi malo losi.
Wai, fa mai fa si papa o vai nga le lo ta ti ele va. Ne I so de sami ia ma fa ko fa I soro va tu lo. Ia ma ve ma me mama I fa fo sua u ma tu langa me fa pe. Io ar tu langa na lo va ia tanga ngo lo. Ia ma fa nga solo la tu susuenga. Po o ai da fai va. O tua no fanga lea po I tu malo yo lo ia le ba lea. Ia se I e kaunga fai se fua ia langa o va ku ta por malo. E awane I toe solia, awane I toe whango taina le vaenga leo o ngā sami. O lo yere pa. Ia, o leisi tūlanga siata I le tarawhatai o pia. Ia mantua fo ia whaleata mai maunga o le tarawhatai leo o le taulanga ia pia. E oi, o le tarawhatai fo I leo lo o ua mahalosi e le au ngā oi. E le ngata o le ngā oi ngō o maota malawa o ayu. O pisinisi. Ua o I whatoanga. E oi. Wo oi whatoanga na ia inga, ua ngāo ia. Ua makua I alu whasoro a, kua le alu ala ngāo I mere iai. Wo lei loi ngai ka ngaka sore po o le ale me wale o ngā whaapea le la tau le soifuanga e o lai. O leo whaamatu mai le mālo, ma whawhaingofia mai le mālo tau ala mai le plokete o miliona. Nisi o vaenga a wale tina e o ainga. Ia longo winga ai hamba sangi la kovia e mga o lai whalango lango I le ngāo i e su ele me a ele ainga. Su ele me famali e na yo lato mana onga pe o le ava malosi wala ufa saina. Ia o leo wa faina ia tina e na ia pe o fatu anga maumanga tonga fai ia fa pena ia tulanga I wala waina. Ia wa inge e kulanga le wa inge. Wa fai fatu anga uma wo ia mato nofo ia pia tarfata yo pia. Ia pesa ka wa e fako anga kasi le market. Arke mingi. Ia makua I ngaru lu a inga a o mo wala le menga pe wa faina ia nai fatu anga fo ia nai a inga tu la taulanga o no nga o inga I la to la le ro fa male au o masani le la tomta fa yo ina le si tu langa asiata ia sala walunga I tala no anga le tunu u le nava yaso male fa solo male neva yaso e le tu langa le tise pe na ia le mo teri sala fai e oi ia wa ka ko le maua ia I la uia tama susu nga po sa fai. Ia ele tupu mo ni me fapea. O me moni. Wa tina ele tunu, wa telefone sa o plokete miliona. Wa kofu uma a inga ma me opusa aisa o nga muwila o le tulanga I masini ta lava o masini fa mano. Ia ma le tele lava o me fa nga ele tise. Pe ila o tulanga na. Ele o koe ngā whakia e awhia ngā iai mai pai ngā karuai. O toe kawa sala fai, ai masi alawa ian mo tere sala fai. Ie o tere tio fo ele fai tio nei a inga I le awhia ima whale ngā ina inisi o lato me totino. A tūlanga nā. Eo, pea o nā saunoa fo ia minsta inisi fo o whatara noanga I lamtanga fo ni tausanga. Wa ke le swinga wa isi o tato atunu. Eo, ia aso sa kafu mai fafo tau maftanga ainga. Kai mingei, po se asa I se ainga koe ola, I fo se la kou ka inga fire mukuka se itulo. Ua whao ngā lava o ngā umuwila, e o tūlanga I pusirisa. E kasi ase pusa aisa se ainga I se piko ngu. E awaku e malaka ika pepawa e moe kuwai. O kai mingei, wo mai nge prokete miliona. Ua mawhai o na whatotonga ia ele ngata o me whainga ruenga mo le atina o ainga. O leo wo o le whatotonga prokete miliona. Ale malo, wa mawhainga mai lau pusa aisa. Wa mawhainga au mai a tūlanga o ngā muwila tūlanga I mea whale e alu le wila. E ila tūlanga na, ia, wa telefoi niso tua inga matustusinga I whaasanga le malo. Ia ai leo malo lo lava na malo I whaatiro ino, I whaamaria ino, whina ngalo le atunu. Tai pēla se atau nisi nao vahenga whaamumu atu net. Tātou taranoanga, ia maratūlanga whaafitai mtanga luenga tupe. Ia male malo foi leo koe pa u ka o mako pensi ma ua makua I maula lo lava kai mingi io kai mingi ua makua le sa ka vale koe ku ku fa bo or ka vale foi ke vai koe pala ua mingoi onor tu langa tau no fio le tau o pensini o le tiso mer ka sini samone ia malanga nga fa lo seta malo faftai talinga fia longo le tu langa o nei nisi o talanga si o tatou tunu ia oni si fo io tala ia fa fonga tu fo ile tunu tulo ia olo o ia lava le tulanga fo ile o le tau le fa aitete o nisi fo ipe o le tala le ai
i le vaale e ngoto ina tai ane o safata. Ia, o le ala o ale mai o le tātou, o fia fo ilani mea o le ae whapea mai ua oi le tūlanga o le whaale le leina whango taina, ia ale ala atoe tamu whaifo ia isi o le au whaifai vai o iai. Ia ai au atua tu nei ia afia mai iai pe a whai o liki ni suau umani mea whapena, ia po o ni kasa o ona o lo o liki solo ma tūlanga. Ia na te ila ia ua whaina mai ai ma tūlanga ale mana vaina, ia te ua afia ele tino i tūlanga voi o vaenga ile anga ile pau ma tūlanga whapena. Ia olo ia le tūlanga le whaitete o le tātou tino. Ia ai malo lava whaafiteitele. Ia ina i o tonga ma vaenga fo i olo tupu. Ia ai le i vatuana inisi o vaenga o whaafisili ma tūlanga whapena. Tui vasa, ia mau fo ilo ua vanoa ina inisi o vaenga tāua. E te fia whaasoa mai ai, ia me se fo ina inisi o tātou community sa moa ina, po i fo ina i palo tupu. Ia po se vaenga fo i te fia whaasoa e tusa i o nai taritalanga mau to tonga mai sunga ia mau. Aftai siata ana ia le faso mai foi ta so ia mau tu se foi mero kupu sambo wa pe o ia la vale o lo ku am kan yolo ia ma o ia foi o lo kau malai foi ia wa la mero tupu yo o le ngo fa long wa ko fa pe wo fa sanga kai fa le o sa fa tau ko e fa ngo kai nga o kula ngai me fa penga ia fa kau sai fo malo lo inga ia ma fa la tupu mai pe chajan yo lela wo ko ba ai ia ngisi ra fai wo ko la ko solia longo winga e le ma fai nga la ko se si fai va se si ngu e la ko soringa kai fa le safata o ngo ala la ke mala male le la va i le sale wo wa ku ke minge o longo winga o le wo ko solia la ko ia la tu la fono e foringa mai la o ngi fai va la va ko kongo le ku malo le la va wala ku ko ya nga i la ko ia ia e pe yo nga e ka wo la talenga a siata a faingela ai kupu mai ni mea pe mo se fa mai o me malako yuka ye pe mari wai fo yo nga ave fo fa se ai malo a olea o i lava i ala ko le ko so dia la ko ye mo ko fa le ko mo ai lava ya ni me ko kupu mai ka ko malo a ka wang fa ke le se i ka o mawale le se pa ngo ma ka mo mawale le ko fi le mo ya o nga ko fa do ngi se kulanga ka o fa yai ya o le si ba nga ta wa mau ya o kanga ka fo ia lo ngo fo kongo ai la kala ka pio lo fo ngi winga le ma fa se kulo la ba or kupulanga le ka kan ngo kai ka yai o le o ya nga o i me nga kanga ka ia ma fa ka wale a ko i ka ko i ngai ku risi o ku sa mo ia wala ko ia le fa ka wale nga mer ka ko ku i le o e fai me bale kongo ia ai e fo la ka kongo ia nge ke o ka ku ai ke le fa le vai maunga ia ma i fa le akta ia ngo ke mingi a fa ke aku si ainga mai o i fea ma fea o aku ria ngo fo i la ko kau ainga ia o kanga le o fa kupu fa la belave ia o kupu mai ia o ka wa de ila ia le o ri kumalo al ma kupi ko le fa le bai maunga ia ma fa solo mai ngari tua a ka ko i fa le aka ia o le si mea ia ala kwa le si va finga ia ko ri malanga fa nga mo fo kangi ai nga pi ko ma va ku ma fa nga udia ia ma ko fa para lua ia o fa saolo ia ngi ka ka ko town ia ma ka wale ko ala ia le fa le vai mau ia se ko va vai fa le ia la sunga mau nga va nga ke bo ma ke fo ia ma pi ko marka ko pi ko ia ele ai o ka mai ima o la lo langi nga fa ia nga mio ia o ngi si va nga i ia ma to ngi au tadia o lo le me uma ma ko palo ka vai so fo ia palo ka foi ma sang ia piori palo ka foi ka ku sa mo swinga ko fio ku malo ngai ia nga ma ko wa ye sik sengi ka palo ka i kan palo ka foi mai mai sila i sik sengi skaria de ai di palo ka ku palo ka nga ma ko wa ngai la sik sengi australia ka palo ka ia a ke lo nga pau nga ma ko palo ka le ka penga ngai ia ke palo ka la ba ye si ma ko ka ma inkia de le ai ma nga yo le ka ma wai le pa u la ki ki ngai ma ko foi mer ke mi ngai malisi mea le kere nga fai ko ma ko food path ia bod wa ko le ko ye ngi wila yo ina lo fala belavi awala wa wa le wila i lunga nga food path ka mo ya le wila i lunga nga lenga ma nga ya kere nga ia mea sia ma ko me ia le ke mi ngai ia o ke lo nga pau yo ngai kala fo i ma ko pe ko ngai se vangai ya isi pe ko mamau yo ke masalo la e mau kai
I le si vaenga le ukangi kala i ngā i lapi kongu whaasolo aku le i ori. I north, ia ma up north, ia na ngoma ko i mea ka o west, longo mi ngoma ko la vea la kuali paka. Ia, o se mako mga kupupure ku se vo i ma le maunga mai e sunga a mau ia pa pe ngā ku mangi vaenga rea so matano ano. Malo whaptai tui vasa. Ia, whaptai fo i wa sisira fo i la mau o le tūlanga fo i le wherua ia i le whionga sa o i le o toe tango fia se ta vale na o le wila la watu iai. Na o le wila vili vai. Ia ona o tūlanga fo i fitau i fo i mara tūlanga o ngase ua po i ai o ia e le o toe whatanga ina o na avesi ta vale. Le ala fo i la le fia ia e pāro taisi intia lea. Le angala ua whai whapito ai le tūlanga o lana wila vili vai. Malana no fua whata vale na e tui titi nei wherua i fo i lana no fua whata vale. Ai malo whavitai. O le vaenga ta ua fo i le tūlanga lea wa e ta ua mau le wha tupula i o le ngā oi ma le lima tango vale i tala whatai o pia vai tulou lava ta ua whaleata ma le atu vai tele ma o e a fua matangi ai se la ngona e mo mia walanga ya e tatia ia nisi la tatu wol vaenga le ta e mo mia ni ta i mai nai tu malo e ma fai ona la to avea oni fata ita inga le leia nga ikangaka e nano te fai atu e le tau wa onu ma vai ia pe yo na ia i vai moso ma le la tau fo i tu ia la tu ina ia o tau i pesenga ma vai tolo onu uai onu elenga tonu ma vai onu fo i olo to ingole kalesia ia o ele fa pe a mea o ai o le wa foi le sawa i luma malu alu i luma le tūlanga le ai nai tala whatai vai tele ma tūlanga o pito nuu nei i vaenga la ia ai le se foi lani sau noanga le tō whatu i vasa walanga o le tele o nei tangata i naolo tangata hau to atu tangata whai atu e le ngata o motu sala whai o nuu i tua manisi ua whatawina ni o lan tō whanua ma tūlanga whapena ia o lo utari tonunga i tauti nei o vaenga ia. Ia, o le avea, wale fo ero lo marka ko whainga paroka, o le sui o le avea o ngi kai. E mawhai o na avea o ni road models. Whaata ita inga le lei i tupulanga. Whai ni porokalame fo i e wa levan te tau na tato woi whai ni porokalame wha malosi au. Teipe e ire porokalame sa run fo i nei o le tamatane malosi. Ia o ani si porokalame whapena e le ngata e whaaleanganga culturally, whaaleanga nuu. E toe whai ai mo rehab fo i e toe fotua i ma toe le mawhau ma le tūlanga whapena. E ono work vahenga nei a te utou pei ona whaia fo i mātou i tunu i whafo i soufina ngalo mau. Raftai a seta mo lewa noa. O le tūlanga sa o nai tauna iai mai mana ia fo i whamanatu e tau ala i luar tato porokalame. Se i koe whamanatu a wāle mea moni a seta. E i lava o le matanga ruenga o leo sa whaia porokalame nei ave i tua imu. Pe a ta soo o na afia mai sori ngatu la fono hapea e a afia ia le tua inga sotu la fono lo nga oi ma le tūlanga hoi le a misa i pisinisi ma tūlanga i me pena. Ai, o taimini nei, ia, ona e fou mare tani ngā malo le sa pise e fonu tanga luenga malo le malo. Ai, ua whaisi umi ele i toi avea ni porokalame whapeitua. Ai, o le tūlanga hoi taun whai, e tau hoi ona tarosanga whai pule o i tū malo nei. I le mtanga luenga leo. Si o aku se i koe whaamanga kurkula fongo, whai porokalame masani. Ina ia toe longo ai le tūla fono ai mai se o whasalanga. I nu umala la whanga ai mai se labra tara whatai o pia. Oi, whaavanoa se taimi waia ia. Leo o tere nutanga ruenga. Wa mana ia le whai numero ale wei nutanga ruenga malo malo. Mai e fo i le waia ngā whapitoa e ngā whamapokalame ia. Whaavanoa se taimi pe whaalua le waia so i pofea ia nu uma ala la whanga tara whatai o pia. E mawhai o na ngā lulua iai e whaailoa le tūlanga wha le tonu o sori ngā tūla whono nei ma le tūlanga i whasalanga. Wa a malama tupulanga ai i whasalanga ma le o ngā o latou sori ngā tūla whono.
ia o te tari tonu le afso soani fo i i le fai titi ai o le soli o tu la fono ne ai mai se lava ale tarafata i opia e oso musenga o inga ia pia ia e ave o ko meki ai mafaufaunga wa afia o fuala au fasaina pe o tu langa na le ia tarafata i opia la tu ia armele ia ia yang fa nga mai le sisipi le nga wele le nga wa ki pula le si leo ave e o mai ni leo fa impo kala me fa pe i nu umala la fa ia atonu wa ia mele eu ko ka kursi pi are fa ina ngaki pu ia pe tu langa na seta paulo o se vai fo e ma fa ona so ani ma fo tu planga o lo a fia i me yo nga o inga o manga nga o inga o pisinisi ana ai nga o maota malawa i le tarafata i opia o le toi fa ma lo si ma tanga bengo leo e o mai mo moli le fe hour tu la fono ia ma se so ani fa i puli ngai ai le ku melo le alo fa i puli lunga e pisa o ma fa leanga solo mai le lalo langi o kanga kai lunga o por kalame e le tarfea ngai ai sau se i kilo po le ase vai fofo mo le asianga o le tu malo le a fia i le taimi nei e oi ai ku ia mo le alo e fa leanga le malo ai le sau fa se ngā le mo le tu malo ma tu pulanga o le tu malo lo a fia i sori ngā tuna fono ia pe se o tari le malanga ngā fa lo se ata fa tailo fingalo mau wa le wa e a firme ta upuno to fisili e tuai a wai palasi lava i le malu puipuinga o e o lo lato fa marusia le tu la fono po malo le malo no vai to fa share me tangata le ata ele piki a po ile le la to te la winai ia le la o mai ki pula mai le motele sala fai o tangata fo ina la to share ina le ata le oni tangata fake pages o le foi na share mai lava ma puina mai le isa la fai ma tula fa pena a o lea ua wa lipotia mai foi le moli ai ma fa malo le tu mauai o le malo le sa fa foi na le ta vale sala vea ia ma mauai le ave o na po lo fa foi na o lo a fa swa ava o le nei lava e fa nga solo lava ia tu langa foi o lape le pe ai le tautua ma le au nanga ale malo le malo to no so tatu tu no elenga tailea o le nei lava foi e tautalia ia se fa mani nonga na fuai ona faia le latu operations foi le e fa ngai nai ia le officer tu tonu o le HRPP na isongi o le tele yo vahenga o le lava e tali ai pe ono amai se fa to fala inga ale fionga komsina se tau fa manino mai le tunu wala o me fa pe te tau fa manino le tunu ai se ai ma fuai o le ale fa to fala inga na fai ai ele tulanga ai e na o le vai tu ma le fa no e na o me tutup ai le ai ni fa matalanga o mai nga pa wal mele ye tu sa e na o information se ave nga ile newspaper ala observer ia na tango filola i o observer tu si mai lunga a se upu fo ile le fatto te o ni press conference mani fatala noanga mai ale komisina ia ilo taimi ia mani komisina sayai ma taimi fo sai ngalue ai le matanga ruenga o ye se esenga o la ule fisili o ye se esenga ile fatto tenga o mata upu fa manino ile tunu mai taimi o e ngalue ai malau mai tau fo isa mo ina taimi fatu tu sale nei taimi na le telo fisili a ure ni tali tai seta ke lea ese se o ia taimi dai tamali fo ilangi fo lawa ia sa se e mai fo ida vea yo la tom tai o tanga e se fo la to fatu langa e le fala velave yo la to tela tu stala mai e kausolo mua ia a peta ua foi o se media officer e tofi le komsina se media officer e ese mai le sui komsina e oi ma o tangata fa pitoa lea po lea lava le taimi e fie fesili e le tustala e le fa ilonga foi po e le fa fasala e tali uma fesili le tustala ona o le popolenga ia awane ia afia ia le vasega po tustala a me o le tustala wasi ia o le tustala o fa sambar tulo e peila i le mai tau nei taimi a wae o le mena iai e tau kala au mai ia le media officer le i le autostala
e o aku pe fa pe o yai nai mai fia fo ia reporti no fa ilo le tunu me o lo tutupu io e dia ilo se pe la o ta vale le tanga wenga le fa ile la wa ke pula le man mo tere sala fai e dia ilo se tu ai no fa pe e tu ai o no o ye le tu stala ai mo vili mai le media officer po o le o to fia fa piton tanga wenga e su watu la tu stala e fa manino mai tu ranga le po fe ave ye tia pula po ai ana tia pula ya al mele ye nei asiata i Samoa nei le meolo matou ye matou i Samoa nei e ke ya woso merkala i o le observer e au no ala va mare to a tele ona i tamali ona i au tu stala sinia e le tau fa i lo la tu swafa ia pa wale tu langa le fa i lo mai nei tu stala sinia ia tau fa ya tu kom sino tanga wenga e pe ta ile mo se ava no io ai au ki mai le kuskusinga au ki mai o newspaper le ai e la te fa ya tu langa le hanga i nga wenga malo pio tu langa le fa no no ai na pau fo ilo matanga wenga e se pia fa longo e le tunu u ia tai ia la to repoti e o makala ai e o lo fa so longo o repoti ale media mai de matanga wenga leo pau wala matanga wenga e tu mata ia le tunu ti nam ta mama tua maso se tangata lava tu planta lavo ti fa longo po ha me o lo tu puso tatu tunu wa fo ina matanga wenga leo mai ai pe ta nei tai mia siata a le ava nor kom sina le ava no lo na su kom sina e le ya ska kuripo na fa pe o ma tai mi nei siata o ngaru e pe ha pe fatura nga pe ona yai e yai lava media officer a siata so se tai mi so tai me ta ya e le ma fai ona territory maina ona o se tasi fo yo fa sala lau le seru fo tato Blue TV o te taritonu i Samoa nei o le valu se furu le iwa se furu pasene o tangata lo o alalam papa o Samoa nei ua tuli matai lungo o fisa fasala lau ia pe ona eri tau tai ai ia tulo fo le ta ua ona isi fo fasala lau pe o le Radio Samoa pe ua tuli matai lungo o tato wala ata manisi o ala ata mai fafo pe mawani nai whamtalanga i Samoa nei awa tulanga le iai ua matua i le loa le mautomu le tunu wale mo fo ia va no tu sai pe ona yai a tailua i le vaiaso na mo wale va no tu stala ma tanga dunga kai mine asia tau tu sa ilinga ta lan me wale to filo se la to tele la to wale au fe spa la to mo lunga tu langa tanga dunga e o mai e fai me suyo le on tanga dunga a mai se fa tanga la tu no ya tai mine ya ale va no har kom sena la fionga o pa le va no ya pali le Mona Lisa ya Lisa flipo ai le ma fai ona fa mamulu mai ese mai ati la oi ya mranga fa lalo ma lo fa tai o le tale sa to ina mai lunga o tonga va tunu tatu fa soa si la to tele wala ngai moni ai le sa no mai tu va sa so na fa finga fa popo e moni ma fa ma oni la sa no nga mau o le tatu por kalame pretty much is the most watch le por kalame matua mai mo lau tele ele ano ai male to tele o ila to e so se tafa o le lalolangi e mai se fo ila so tatu tunu o Samoa e maua tu ai o to tonga e maua tu ai ia le tulanga sa o mata upu e alu sa o e vatu ai foi le fautuanga e vatu ai le lui o le toe fafangu ma le fa mana tu ele nga to fainga malo ia ai e toe fangu foi ma toe fa ilo atu ai le te le o me pi o ma me foi le sa o sa le isi la fia le tunu ia o manino ai au fala le nei taimi ai ta tu va sai so fina ngalo le mata o pule ta to te fa so ina le taimi wa le fa vaiar ka kom ka o pule wa yengi am ka ngalo leo wa lua ko le pule ka ai kasi ala ku pule o va lunga pule ka ai dua ala ku le pule ka ai dua ala ku o va lunga pule sa kingi ese a nga e ka ai kasi ya va ku ka wa le malo fa mai la o ka ko me ora me ke pule o va me wo pi ka boleh ya boleh fa vai ya boleh manga ku ka ari kai mi e ka ka nga we la nga pule ya ba ka ko o se ka nga ka wa pi ka ai le nga ir ka va le wa fa ya la nga pule na po le fa ya la nga pule na wo pi ka ai no of or ku la nga o me voy a le ku punge
Ora ka ko ka vale malo le wa la vea le sa we le maro malo e onga. Ya, le fa lo inga ba ane nga fangua nga ku ba veo a pidi o sa de lunga. Si kulo sa de lunga aja. Nga o nga bo nga ave ba aya. Dengan le ave ba nga halu o nga bo nga ya aja. Nga vidi ya kwai o pa mai o so mai oi. O so mai au ke popo de nga wa ka. O so ai fa. Wa le fa ba ya me arka ko malo. Wa le popole ia I mea ka ua ma mea ko kingon malo sa mo. Le mea foi dia. Ia, ka iro iai ai wa kakau nga fai se fua nga po ngei vae nga whapea. Ia nga kiro ako kako, iem kako whapea e. Ka lo whae I mea ka ua da ku. Ku whai am mea ka alo sia vae nga. Asia, ku lea la ko I ka ko mea nga rawa iru popole le. Ali mamalu kama ali mamalu wala malo. Io sa uia fa so aku vae nga der ka ko pikia pule wala o ka pikia pula. Malo whaafitai le whingalo a manino foi ia malama wae o le mea lai ono ta wha ia. O le tūlanga lea iai le wha o lo ata waina o le tātou watu. O I foi lea leina tupule mele o le femisa ai o Samoa. E tau mawhai lava foi I la tau o tau mawhai a ngai le whai ngā malo. E so se kai mea ka ke vai a kuai ua tu mai le ta vale le pe pumping singia ale tai fono pe tu mai le ise ofisa e fasino ile minister ia sei tato wo fo ila tu le mele nei uana na matuala lau ye e tai o le tu ngai le fai mea le fa maoni tu lo le fionga minister o nga luenga ile ta vale fo ile le na vatu o le ta vale lava matanga luenga o nga luenga ka vale miska ai private le number plate ma tu foi tasile na mata upu na matua la o lunga I foi fete na inga no o la vai tu la fono a o le winga o la utala le neia number plate ai na matua fa alele ya la fonga le ye tu la epa malala waile nga o I tu lo malala waile fai me le sa o le fionga le minister nga luenga le na time ia le wa umatua o le wa sa o mai ska o nga luenga e na ona private lava mo le puipuinga o le mingi sky ngā foi kaimi a o le ana su e atu lava o lai le stala lava le ta vale malai se neina I lalo o le LTA ngaluenga le malo mitanga luenga o ngaluenga a le la uo o mai le ata le au tato vai etua ta vale leo ai la uo I makia pula ka ale ka ngaka le fer wa I ka vale ia ula a fa tusa me e lua o le mea le ka ure le popoi mea le ta ure ngoi turo o le mea monia le ta ure ngoi fa aka por ngoi fa fie pule o le la uana mea to tino po ni mea to tino nisi I ta vale o lai to tongi I la fonga le mamalu o lai tunu o ka vale leo ngi e tu sa pe fa mai o lai fanda tu pe o ni mea lofa mai saina me tulang fa pena o le ukunga o pengsingi ma mea umalava o lai hutu I lalo le bank account ane malo o tupe tangata fai la fai sa fanga po tax tangata fai ngaruenga na malo le la o tu tangata ia e fai le la to fie pule tutu matulanga fa pena e ta ua ya mo sa mo le to tatu matala au tatu wala ngane nei por kalame tatu te fai o le nga fo ile o le por kalame le nei ale tauta ia e avatu sa o ya te o to e fai lo filfilinga o le fo ile lo lomba tatu fai nga palo tatele al tato watunu o le tausanga fou nga o fai ngā whakosi ngā maretele o tūlanga o le apisi ai so oilo le amatanga lua whelo sumale ono fai lo fo I marwhai ngā whirwhiringa o le winga le whai atoe la utala Samoa awane toi whase e ina tatou ene na oni whasitupe maua nei toi umatai au awa o le whaukuanga lava le o le mea ua leva lava te ro fai uma whaupopo ia ia le auso lunga le proklame a o le tata longo lava ia male fautua male fangu o le tatou proklame le tauta iai a o toi whata pena ai o e Samoa auangi I koe se ekia ma whakauinga kākou I se na o se lima se lauta la awane I toi pe afe fo I awane I toi whatauina ai tatou e sau o le afe ka la I soifuanga ia matou New Zealand o le afe ta la o le whaatau le nā o le vaiaso pele a toa fo I se vaiaso ia matou e le taunga tā o le soifuanga wa iai nei ai awane I toi tatou se etia
ai tātou tau mawhai e pālo taina tai ma le whainga malo e alo lofa lau tele masasaa le manuia peila o le poroketi le tau te iai pei o le porokeki le tau te iai la uva va ia tu sio matou I tu malo I satu paitea ia o te le tau whai atu walanga o I o le whaipule o le HRPP le matou whaipule a o le whaatau teinga o sia matou poroketi ai mai se foi o le whaanga solonga matulanga o ngā o ati na e o lo whaia o lai fia le tu malo ia ai o le timu la fo I ele manga ele mai ai le samia walanga e fiwa ele ya se ku malo a me e makua se lau pasenge uma le nei mea wa o le fina ngalo le tangata tulo ona o se ele ai le malia I vai tulo lava ai so far le va ai lau tele atu ia matou ai I sa tu paite tulo ta o le tu malo o la ua matua mana ia ati na e pe yo le vai e pe yo fata o tulanga o malava la ua fa solo la vai o le winga la utala o le porokeki le ngai e te tau ona benefiti ai tanga ta uma regardless ele te tau na fa porokeki ai se sir fa ngol poroketi le ia e mo le fa fitai tele ia e fai pule o le HRPP le la tau te fai sa oa le porokeki mo le manuia la tele a onisi o fai pule lea e peye e whaapoto leanga e uma enga ua kuku o I malako fale e uma enga ua fai I malako ka avale whaakau o I malako whangua fai malako rento o a uma tūlanga whapena e kasi ale me kilo ia kasi ale me kilo ia I le fai tau tangata e asa fo le fai vai le asa le masalo e maua ko inga me fo ile o le ua avatule alo fasasa au fai ngā malo mo ona tangata ai a le ya o ele ke ku le foi e lufi ma sele lima le tamau ainga wa vatu lono winga e le ka kau fo inga koe e pa loka I le tu ainga tangata e to e fo I mai le si paia inga ola so fil ngalo mau fa solo I fo il tu fa tu vas Taia siata o te mata o puta ua tele le wala ngai la to fa fo vai malai mai o se ava no le e fa ilo ai ma mori le fa tai fa malo a siata na tu si fo ia si fa tu fo ia ilo mai ava o se fa tu fo i longa I ngalo fa tu stal ma fa ilo nisio ngal wenga wa ausia le la to fo I fo fa vai a o le fai pule fo i le tu malo le pe ona e fa sto uta e HRPP e o a le fa ti no ngol ploketi wa ma fai ona tu le fa le fo e ui ele I mai ai ale le a ua malu wa fa ma itel ploketi ua malu le fale ia nisio a inga io kire fai aku asiata a mewa vole le so fale pea a tulanga a inga lima vai pe o tatou io a o le tali mai le ploketi al malu wa ma fai ona au mai le fa mama ve le wa tu le fale wa mata me al malu wa toe a mai le manuia I lunga o tatou ia o le ala le simia na ko ka filo ka ko fa uma le motele foi sala fai ele vai al motele sala fai wa maua foi fale o nai a inga sa mawalalo lava tulanga e lato fale foi sa no pia ia o le tulanga ia onga wa mafai ona fa awawa onga niso fa na onga ia onga maurunga wa university ono le tulanga ploketi eoi wa mafai ona tina e tulanga fa to anga mamale tele le tau famtala le mfai ona tola lo wina ia va ngasiat eoi o kere lo apo le ale mela le ko fa mamulu akula laka pa loka I se si fai ngā malo a wa se yo ko kilo le si pisi pa inga le lua ia la ko pai po le ase pe fa awau me le lengi a po le atu langa le ai le utatu nua ua matua I manu wia se utatu watu nu ele fa apito fa pena tangata fa ore e lango le malo le ai ua manu wia uma se utatu watu nu ato I tula I mai fo ni fo fai ngā malo ma le la to foi tam fai ai mai se la bloqueti de 1 million ia pe se tali la sata le vai tro mo fatasi mai fo ia da fiona ia pe matsila ia po le alo tusa ia le voi lungo tato proclame le vai ngala fiasi malanga faloi alo va dai ia fa talo fa do lo fiona le alo tusa io tele lo po le mea o le te taimi Ausitalia ai po o e Samoa fo I po le tu langa wo ye ai la le faina a fio me tele mai a o misia o I lungo le tato ainga
ia I le nei fia fina o tala le ia ele ase sina na sala ese sana tala na tu vasa fo ina le sao ia wa pi tau tu panga no ana ia na sau noanga a ma we le yo na ma misia fo yo lo fionga fio mem tala mai au no tatu por kalame ia na no fa siata po mo mai de bala wat ia kilia le ia e mo moli atu le au le fatalo pa le ne fia I le uso mua I le uso lau tau whale vai malai le il tātou por kalame te uso ia mau ia po le talenga ia le pule ia o le ia maftalenga atu I basa ia ona o whaatano palole le ia malu lau te le tunu le I tā whaafongfonga mai whaamaru rua tu po le tātou tō whale ne ia po le pēr whaaturo whaafingofia ele lona whaautalai wa kau kuai le kiki ma o nga sa fa na bela vea kai le wafu inisio ya melele nga ile o fa ko le wo mai ka ko pel fa ngome ngi ya le wota to wa ma to ine ma mau se tato to fi sa mo ne siata ya man fa ro lava alo fa tai e te to ai tonu mai wa mai a ona ma to patia ma tato por kalame anto ale tulanga o le ua finally wa matala ile fa ngolo Facebook ioe o le na matou patipatia ma ale anga fatasi taipei fo ile le wa matala mai sa mi tu le mele le tau fai ai nei ia e memoria la fa maro mo fa tai lo ia sa fina wina le mata upu ia o le la wa matala ya senga le finga ngalo le fionga nga fatasi o le sa se e il pen o fa msino ia ma wa tasi o le fai ala u Facebook a wale tu langa la wa lungo ia ele ya lo sau noina o le aso langona le nei taimi wa le tau wa vai tunga pe tai pe tai pe o ol pa inga sto ino tu la e pale fo ile na tau fia mai o tu langa ia ai sau no mai po le ase langona le nei taimi ia a tai siata pa vai lo fo ia le uso matua ia tu vasa sa o tato wa inga me se le uso ya mau ia me se fa fonga fita fa fonga le tuni o le tu langa le Facebook ia ole mea kongo ale ka ole faifa marus ia wa makua fosi ale mele ye nei ele ai masisi nga fia hanu I lungo sene ia o sa ole kala vole wo fa si lima ai sangi fa marus le fo ia pela nga ye le fia fi nei siat ia te fa malu wa tu I wa ke le yo le va nga le wo lungo o la kape pa mai boy kape fe wa la fa le kongo le mewa le pa mole ka kele I manga wai ya le meole ye wa ka fe a hu le kanga ka vale inga ka ika ngo I o ye pai ya po se tadi dia sia ta ngo luanga ngo sawa ngo le walangi ai vala au mai ko kele mai a vai le fai ngo lo Facebook fai le woni pa kuya yo e ka ko ku ye lu mole ri e ola le kanga kai e fa penga nga sawa inga ala pi kula ku nga maka ya ne via jata ya malviel tatu por kalame ala faftai ele wingo la utala awa o le sa o le fionga le sa o ale na mai report ti wapi o ia le mai ia report o tato ainga matulanga ia wa mai o maui ele ase matal tele ai o le fionga le sa au mai fa pe o le fatu ato e te tala e faritua o e lungo mene o pega te failangi tele lo peni men tu pumu ia la fatu pe tu va sai so fina ngalo le vanga le ia siata mesi lo nga fa kasi mai fo ia le tofa ia la fionga ya masila ia le ai le pea o fa ya ku tembu sola o ma ko ye ngi Australia pe ngi le lo ku ka nga ka e au le folinga ai o ngol malu le e ngi Australia e le ai me ma fa fo le sa mo ki lo lavi au ngi ke la sa mo e mole o folinga e au le ia vai si foi lá I tatou so ia masila o au le ma matango fie mai folinga ele pe o le mesa I mo ia ela o konga ia o ke roa wa ra ko fia foi mai tu masila ngi Australia e ngo foi o ngor manga ia le e ngai marisi mea e fa sanga foi le manga yo maka fanga makulanga me fa penga ia wa penga o kala kia o dua ele a nga foi o nga la fongi ro la fonga foi le tofa foi ia lo tusa o la foi pisi sa o ia ma fofuanga foi o pisi ia ma se foi o me a nga ka mai le fo wa fai wi o ka sanga o su nga ngai ka mai yo kai minge o le ka kongi piri ia
o ngā kisu ere o ngai ka maiki ia raku su e ngā muri. Ia po e kulanga le ngā siata ai e rau kari konga la wha o makaso mga kulanga pe o kalo aku o ngeile le a for fa po i le mako team po i le ke aru se fai le fa mar skingo po mo ngai ka maiki o kai puru ko ngai lalo. Pe on menga ke va ve ai ola uia mai ka ngai aso. Pa kai morka ko por kalami pa war mea. Le fo la or kai mer pa loka. Ole amba kwa kele la au nga oi mare ku maleleanga ku pulanga asia. Ka kau nga fai se kula fongo ka nga lunga le pa loka. Nga kar fa ko singa feo ai fai pule. E fa ko singa ka ngaka. Par mero ngai o fa kar kari fai pule se yo le pongsa. O nga feo ai do le fai fa ko singa. Yo le sika ngaka ide la ku fai pule va kusang selau kala. Nga oi do pongsa le ma fai la mioleanga ma fua lo mioleanga. Ka do kau nga fa ngaka feo ai fai pule le au. Ai au feo ai po fai la fa ko singa ia. O sa u ka fi muri langi ke o va ve ko muri. Ia ai o keri fai lo a kunga sia o maka pungi al fiafi. A o fia o nganga ko e foi mai sila. Wa sa o ngofo kakalo ia ko e mau sika ku mafkanga mare. Fio nga falolonga ia ma falo te lava. Malo fa tai ia mau sau no ane ia ona vatura le no ya sila ai le tu muri sa wala nga tauna toso lo fa manuanga. A le to ya rusa o tonu wala nga le na fatanga mai fo mai mona ni nai tu la fo ile le lu tato proclame ai la foto a wase lu fa manuanga le to a ver to sol to ina tonu fa mole. Wari asia tar koso ko wari peor ko sori ai sarfan. Ia le ai se fa matalanga nei tai ole ala foto ya ko matsila. Ia ole a fa se fa manuanga mai ma o samoni. Ah, ia kai me ko koso ko inga malanga fa lo siata. Ya. Pa tai de usa mau. Yo e asiata le fuwa to e mau atu nevia. E kele avala awinga le uso makua. Uno kuivasa tele au vala awinga. Le voisa ai filo i le pinko. A le la sa awi ko e faile ko sumpa manga kinga. O mea uma e ima fukanga kinga le wa e loko loko ye. Talo fae ma popo i mafkanga ki ngā ma ai mai seole ia ngā e wala awi ngā oi o au ka rengi a ngā ko kofi ai oi le tama ai ma ko kakalo mo kui vasa ma mau ia alo fangia le rilo au ia kui ngā wha moe moe ka alo sia o sa o ngei me ke malanga kui ai man wha moe moe ngei fia ia le fo kua ka saurunga ai a le wa la e wha ma vai mai ia langa ngai li o ku kuanginga o kuangia wha ale ai ngai ngei le fia ia ma ko kalo nga ma ko kalo ma mau ngi ia pa peonga alo fangia le rilo fa mo ngi via o le alava o le sumpa o le alava ia na ia ki oi ke sila fia lava me ka mo fai ma ko kalo ia alo fangia le rilo fa mo ngi via ke ka dia kula tu pasai o ia ja te ne via alo fa tai ia ora foi le fa mau fa so sonia tu vasa manuia ro fai vale ne fiafi ia awan i lili ala usila awan i ela la vai wala vani au pinko se tolu e pasi ai ia e matua e le full pinko ia matua mai matou ai manuel de fia fitu vasa lo fa tu sila mamau fa se fua ia ma lo le la bangi ngak ala aga go vai o tau sila sa moa ile fata wor pinko ai le fata wor proclame o to vai ai ile nei tu ai nga sa o fa pe nei o silia tu le nau e alu e pinko nai lo le sa o tu le tu o la so sila wala nga vai tu la so fa yo le pe te se ei me no fo fon fitalai io il tu langa il ma vai mau o ele te se ei no fo fitalai ana fa pe o le ta o fiel ta tu fon o le ala fa unga fa ile tu inga tanga ta fa pe ia wa anga va pe ole por ka ko fongo le u fa ka uma o ke ma ko ia fa ku le lafo au ngi ko ave ia le minsta rango ia po se sui el komiki vo ia le mano wa o si pengi fiki ngai mo wa ngai sui fai pule ole o mai kofi komiki vo ia le mano ia pe kofi va minsta rango anga va pe la ole o ke ma ko ia fa ku le lafo pa fa se fuluinga awangi ko ngo mai kongo fai mami skala ngorango mo ko ave il ko ai ole benga wo fa ngo ngo manga wasi kapele ke ma kui vasa ngo faile la ka o manga ku le mele la kui vasa wala le fale sumpa manga itinga
O mga kua le ko ru le si mai ka inga nga lu ya nga fa lo fodi. Pa ka usanga nga fa lo fodi skam. Langa ka alo nga mua nga lu i popule ya orpi. Tole ai pu e mai la ka pila la lo fodi skam. O la ka pia kengi. Ke no kui pat o ya atia. Nga vidi ke lo. Nga ka le malo nga wa le mafai le finga nga koi fai aku sa kala nong ko ruana nga lo kick off le ka lo. Nga ka le malo nga di fo ile the dressing room wole vidi mai mam asa wide le song ya lo kama mai mino ku ngeya ila lo fa idi cha pa ka sanga wa nga fa lo fa di sa lo fa di ka lo nga kengi ku menga ai tiro filo i sumpa pa pinge mo meu pinko menga va ko tole eu que fa anga fa apere le moli manga o mai ki nga ka ke la so si de lo ka ro di ka i vai de mela ide lo fi ka mari ka ke ngopo ia sa ka ri aku la ta ne vi ona fo yo le sao ia o tele ha fo ina ya fianga fo ile le ono na soifu ma lo ina o tau afia ila marona ma fo fau io ile la wale va ai fo ile le ina o ula vai ia ile te mi fo o malanga tuai o le si foi vaenga o tau vai le sa o tau ngalo aso io o tau ngalo le sa o aso o le porkalame o ngalo fo ia pe o tau panga no ala ma fa solo ato ia le tele o aso e io le e tatu tapu ia le wale ro pe ke wa pe ia le Melbourne Cup o le o to ma tu e pe ia le Melbourne Cup le o alu ka malo le kapua ia io le ia talo sia wa manuia e sa o ko inga foi le pe laki o le mea kasi ai e te tau mai tu vasa ua mana ia le vaenga o le ai a sila e mana ia le vaenga o le mat faso ai kasi ala fa fasili lu pe makasi la ngai la fa langinga le ngai ave ne ya mau le ya lo to le to o ka uso eli o makai ya i sofa ya le ala le puri nanga le no fa longo tona ne yo e fa langia ai le ya le motor pausi le fia por me o le sofa ya lo sofa fantasia ya le tamana fantafia ma ile sofa le ya o tele fa ya tu o sofa ile uso por fa ya tu le ai wa tau ma no me ona sofa le pule wa tau yelo nga fa ile ia tulanga to i tulanga ma i vai tele ai ole kulanga ale nga ia ke ale uso ai ke ua ka kauanga masua fai le uso ia le pule le lei pa maoni ia le pule le uso pa va pe e fina ngalo e fina ngalo ia e ka ke o ia le fiapi ngepa ia le uso ia ma te o le fifia mai le uso ai alo ka konga o ka ko wala au wa ka kaunga sua fa le uso a certa nevia o te mana tua foi lali tatou ainga e fai le meo le majority e fai le majority foi le wa mana tua foi la e le to amaya ele o tatou ainga e lo ise meta o se pule fa sao foi le a meta o fa tari for sao se fai le tala le melia la yo tatou ainga e pule fa suli no winga a yo e suli e to alua pe to o pasia foi la io no winga la ya tia ula ia wala wa tu mu dia tu sao wo yo foi ya o yo fo yai e fa ngoina ma fa sua faina lunga le tatou por kalame ia le ala ile pule le lei le ala ile pule e ia nei fa unga ia o le ala ile pule tonu le ala ile pule le lei ma le ala ile pule au le lei e fili mai la e wala ngona te no fo le no fo le ala ile pule tonu le ala ile pule le lei po le ala ile pule au le lei e siri pe aku ia se ata le pule au le kai mingi ai se ile le mai ngaku lo le ai fa le pule au le wala ngai le ai e mo ia le ka uso lagi ai langa pe ia ri ka wali se ata wa ka ma ku wo le ka mara ki kilo mau ka uso lagi le la ka ke va ai ka ki wo ka koi fia pe ia o mau ile kai mingi wa pe ya wa ile si kai mi bo le wo pe wo ka wasa le ru ni si kai mi wa o kai mi ngi a ko fa mai ka ko ki se por le ko
e na ku over ko kingi ai le over ko ora unga tala le via fine ave ele ala le pule au le ai ku le se ka se akia mo pe se ka va ila ngo inga pe ingi me le fai ka dia tu la chata ia ele le ala vatu wala o tatou fo tu la fona tau na ve pele ava no sa no mai ile ia se sa no mai ali maupe o se vai ngo e fie ia pe te tau ona to ever committee lo ilo va ngale io e peor tu la gale asia tau le fia vatu se manatu ona ele ala pule foi le ala tosa wo o mala ga faile ma o kala sa mo wo foi ona ma le ma o fa mulia to iso tato ai ngai sa mo nei se vai a ku pe se si uru po e va fa inga ku inga ma o ko ro pe ma le ala pule ai la vai ia le ala pule ia la fiora ala pe matasila io non so fare le ala pule tato no i vai tele io le ala e si le ko ku a ku committee se ko e fatano ina le tu langa le wa le ala wa yere se tu lo wa lo tu ma o le wa yere si wa le tan fa me tu ya ile ala pule au le te ile le io non ho vinto le wa ko le la ya ala pule au le se ile le le no te fa se tu ta pule committee se ia u dia le si tatu tan no ngale lumana ia ona to au mai le to tonu po la se fina ngalo au tasier committee io ar terminei walava ya le la pule le o ke kau kuinga se ia se si kau kua ia ona ma ono yo la ia mat se e umar sofa le ma nga falon ia e vela lu te dunga mali melo fionga le se e no for mota o mana ia foi la to to fa so muli tatu komiti ilo ia ile tulanga langa sa o le foto ma le uto e matua tu le fo ete se e lau fionga sila ele sua fala vale io nei te ia walanga e tu atu o le e faila o lau le ala ile pule mai mamau ma le ala ile pule le fale ate tolu ai po o uma moto ulu ai te uteno no fo uma fo isamoa o le ate le ala se afianga no winga la o tala fea unga le to mai to ever committee e to ilo ai winga ta o loa ma mionga ta o loa ai e sa e mana na fai unga wa batu ia peor tu langa ne asiata fafetai lava fo ile le manatu mai wa le situ langa le tate popo e ia wa terminate o le am fa na lu ya le ala pule le ilo na lupe matasila le foi ban fa ngalo na le nai ia lon to sulu ai peila o kaika a ka pale ku ngei so fa le ala pule e no po ngei ai lo kaika ile mele fa ngei ku inga mo ai ma uta ma pe le ka yengi la lo ka ulu se mangu wa ka yo ya ku po ngei se fo ringa ia ai per tu langa na fa fetai le na tu mai malo fa fetai ole tat ole mat u fa sole te tau mai la u fionga il fa lo longa sila ole mau te tala noa i le tūlanga la walunga o iai le poloketi e le ngata le o lo mātou fa o la tātou fa soa i le fa mana tu pea ma le tu i lava pea i le atunu a o lo mai tūlanga o whainga balota a wa o le tausanga o le mea vavi o le tausanga fou ia e na o whainga whaako si ngā mea o le a whai le tausanga fou ma tūlanga wha pena ai o le wha tāpena ina ia no whale sa tu ia maa le tātou atunu tulo e winga ile fata penanga atato la vaia po ai ka kaunga e paloka iai o le ala filifilinga o le ala na mafaso e pei ona au mai tu singa no foi tu singa le fionga lilo maiava mai na vai e winga le bloquete si o la tu e fio anga tu lo ia pa ia o le fio anga fasto uta ma tala mai ai fo ia le ta mai tai tu stala wata u fo i lona swafa le mana yo lana va inga ye fa foi no le poloketi tonu fo o la tonu onisio ainga sa muafi onisio ainga sa mori pensingi krasingi mori va vai o fa solo onisi fo o faleo o la o suia o le aso fina ngalo la u fionga sila walanga o le tanga ta fai pisinisi o le matai tau si ainga e fai monotanga ile fata waina o le nei poloketi ma le ono fa mamafa ile atunu u e te tau ona tātou to e wha awa wina.
e te tau ona toe sila le atunuu mo le isi paeaʻiga e faaauau pea e le faiga malo o le fast le faiga o le poloketi lenei ae o le a iaini ae ono iaini vaega e ono siitia ai na inisi o aiaiga mo le benefiti lautele o le atunuu e whaftai zata. Matou tala noa le i whai eso mana tu le vaenga le. O te whaatalo whai a Freddy Soalo. Ia malanga whaatasi mai masi a uo whai au. Freddy Soalo e sao ni fo i mo le revival le whai da sa basketball. Le malanga mai ia le tungan whaafenga ngai e a wata whata. Whaatalo whatuai Freddy ne fiapi ia mai se o matou ainga sini Australia ia antilangi ma pale ma vaenga ma le ainga ia matua ia missionary ma pali missionary ma tangalori seta ma ainga atu tu whawhine mauso stai mo itoe pa ia setala a ole tu patala no tonu mo fisiri tonu asi ata le mele ole poloketi le miliona o a ule ska ngaka makua i vi fa te tailo loto le tua le miliona ile poloketi ngi o le wa kolu wa lua mo va se le lua mo va se le le wa ia ai mai i tausanga i fia wa mawai atu o tu mai le whainga malo le umai. E o a i se le loi o se mua bao. E le se mea nga mau. Le se mea. A o se momongo fo i se whangu pao fo i le ave uku mai le pengsingi o le mua bao. E le se mea nga mau. Ia a po se kama i sio siliva fo i le kama i fo i o fo i le sio lai kunga o le two stroke o i o fo i le. Se i palasi mai fo i le ngā sio mua u. Ke kanga u le ngā kai. Le se mea. O se asu o se moa vau e le ai lava. Le se mea. Le mea le wa le milionga asiata. Wa e oso, wa e pesili kongu mana ko whane vai malai. I le mea le kupule. O le whaafetai le oa le nalo loto i le tua. Ua kofu se iwanga ngā le kangaka sa kuia i lesi kubai. Lai a mailanga ia whaase ai. Lai uu longa lima le moa vau. Po le wil paelo po le sapelu le anga ese lai u ilonga au alai fasia o ke le mana ia ai wa ke le fa wala ia inga le ke manga oi ave ese fai pule mai le milion agora ko i fai pule kon males ese kankanga ia ngi ku maro voi ke kele pe a ai ko fa ku singa mele la ko milion foi le wa e inga i ku maro voi nga le dua ngo pe ko ia le pepe se fia ia ngai kumano bulai kinga ile milion ia pe a fase ko fa ma se ko fa liu ile a fionga tama tai pale mia ma fenga malo le fa ia pe a ko ia se mea ko fi ka nga ia pe a fa pe pule lo fa le ia ko o mai le ka ko va ma le ka ko fenga malo ile no o o mai mea nga ko ko a pele le meu vole le pupu fi vole ko ngai para hu ko fai ko ke wa ki di ai ma ko ai ngai mea na ki nga vole lo ke manga o ko me mo mua fa solo muri ese fai pule wa sa se fai pule ko ya di milio na ai wa ko di ai milio ya ko foi na ko ye e fi ni wadi ko mo milio nga o wa u re ngai langa ngo pasi mai pea o vai longa le ngo si so ia o se ia mare polo ka me o fai pule kai ma oi pa kulo ia ko o fionga o fai ko finga ngalo kai de fongo ai ku le milionga ngai ko inga mai ma ko e lo vo ko inga ma ko vali pengi ma kusi mai fai lo ia li foki ia a ngai ku ma lo la ia ko lai o ko ke ia nga singa ko fa po ngai le la ko milionga pe o ngai singa me e ka kalo mai ni so ko inga pe ama ko kala ma mai sila ka mo fa ali ngor po kala mele i lo pe ke u fa fonga mai ile fionga ka mai kai pale mia ma fai nga malo ia ko e fa puputi nga me lungo ngai ku malo ia ko kele ia pe sa wa u a le fa fetai o lo roto asiata wa ole me ko nga le malo nga mai ele o mai lo ku le se rengi le tunu e fa a wala mai me fu yo me fai nga nga mo meu o fa ko anga ia ole wil paelo le fa nga vao ia nga ka ko ngofo papea wa fia ka usanga o ka ko mafu ka mangi sila papea e nga mai ni sila ku fofua mai ni ai o ala i fa nga malo sa ia papea nga mai ku fofua mai ia va ai ko mo va oi va ai ko wil paelo ia va ai ko wa nga ese ia o lo o ko suo kipi ma
alu ko le ni le ka ki pia ia fa ma ku i se ka ka pero do i so le wala le so fa u fa le so ki ia sa ka dia ku nga sia tene ka pi ma lo fa tele la va se tai bi fa ali fo fina ngalo le o sunga ya maua il tato bukala me le to ma fo se taimi ai o le fasili numero tasi ya o le fasili o le fasili ya mo tato lo tele fa ali me fo so fina ngalo lungo tato bukala me le ne fiafi wo ma pa anga mai a omi mai sina u kama i ko meni mana ya o le fasili le to fasili o le a se mea nga alo u ainga po se tamau ainga o lo u ainga sa maua li taimi o le HRPP o le fasili le na ta dia ia tangata tuloa ta dia ia tangata sa kaka ia nga pengi fiki mai onga o lainga whainga ruenga I am talking on behalf o tatou umaya nei average family tangata nei tatou ainga ia le ta uo tangata tauatia le tango lima matitiva sa tatou iai mai le fase furu tausanga o le HRPP mai le lua suma lima tausanga o le taitainga a tuila e pasa ilele malile ngaui. O le a se mea o ngā o se ati na e pasa tamau a inga o lou a inga. Kako wou whaloko i whale. Awane i tali mai fuosesi tulou. Awane i tali mai fuosesi i le kaulanga i salolonga, kaulanga i apia, kaulanga i fea. Whale mai, no, ele o se tamau a inga o lou a inga le mele na. I am talking about your own family. Sio a inga i sawa i sa taua. Sio a inga i whalelima, sio a inga i satupaitea, sio a inga i ale i pato, a inga i lauli, o a inga i whalelat. O fea malava. O sare lolonga, tele wai tele a o le tangata ia o le la au. O la ofisili. Ngā iaisi ngā mea o ngā masinga kamau a inga na nofo HRPP a vatufua. I'm talking about giving it for free. E au ngoa maso walu. E ku iku i fai kokoa o le taitai sa iai. Wera po le fionga to alii ia to filau e tialisana po va ai kolone o mai le taimi o tula epa o leo ke kala ngoa aku i meo mea alofa foa inga fua e kai peo pro keki e iai au wala e le fa apia nga ngofo e aru ku iku i ke usu va ausu e sau le va amoe e usu va ausu kau mo fai na yeni mea fa pena tupu momo sa no mai lau sunga mau e amata mai sofina ngalo a o lea ko meni mai le mamaru lo telo le tunu langa fa tupu manatu na yeni tanto vaenga foa i fua mai na anti na e o tanto ainga mai paia inga fa HRPP na alu tufa nisi vai tau o ni whainga palota o lea sofina ngalo mau Taya siata ya ka ko wi uma mai lava isu e nga onga sa ka ko wa onga sa or ka di fasili o lo ka mak la forga wanga yo ngai sa fasili o le fasili me lo ka ai ga ka ka foi for ke kere lai ka ka o me moni asia tar fa fonga la tunu ile taimi a to sa se e le pai inga foi le HRPP ele ai ma se me lo ai ngai le ya o mo matua ma lo lava ai nga yo na mau ai pe ona yaila taimi nei le wa mau me fa inga luenga wa mau le la su ya la pato yo ya wati na aina o le kai mil pa inga ale tato o ka ko wan fa faisa sa ka ko yai lava HRPP yo ele i yai ma se me kasi ga mo wa ai la wa la kile le fa inga o ka ko national ID voi le nga fa ile kusa o ke fa inga yo campaign or palo le nga ku fa ka di mas fukala Paula ngar ko le kai minga mo se mako kai di masukala fa nga uma malpato ore kai mi le ore fa ngol IT ale wa o mai ngir kai minga ele o se me mo i sanga fa o so kong ngar fa ungol pa inga o le campaign ku so kupe la ya mela ya ka o por ki pat pala le nga fa nga mai kupe ya fa ya kulanga o le national ID le se me kupu tu langa ye pa inga ale vanga fa fai foi ale hero pipi ele ai se mea nga le urpo ya po mau korkota fa malemo fa tafea fa vai ele i mau ai se mea ile pai inga nga ya pole vanga fa fai le pipi male nga fa lo
Malo whaavitai mau tau tu sila o le tangata whai pisinisi. Wai le leifo le whaafonga le tunu. Na iei se mea o ngana e maua mai tu lau. Po o lou lava afu lilingi ma lou afu le lea ma tūlanga i lou whaata mau ainga mai se o lou loto i whale. Mwhaina na e sau noa le vanga lea. Ia matai siata o le tari ba be ai pe no sau no mau. I le se mea. Pa me le tala resi o ngā o ngā e zero. I le se mea siata. O le me mo mua e ta ua ma le ami tonu. O whare te tele o sua ngā awara ngā rue. Ia o ni si awati nai me ta uati nai. O le fesidi la. E ma whainga maua e ainga kai kasingi nā ko mea ki ngai. Pēra le whare ke rere le ngā whainga kai fu ngā whare pia. Ia o ngisi o whane o le mano sa pau mo makanga rue ngā le mano. O le fesidi. E ma whai o ngā whapea mai le mano. Ia, pa ai le poku le no ngā fia le runga le fu ngā whare fia le. Ia, o le si poku le mo o kou. O mai whaariri waku pepa le poku le mo o kou. Le se me asiata ta uba ma le wha maoni tau tala ma le wha maoni. E le se me tasi. Le se tatou mea na mau. O e sa tangi i lima. Sa tangi lava i lima le atunu. Tangi al tangata i ona a o maona lima. O le toi ina, ma le lo matua, ma le la whanau, o te ofo. O te ofo le suinga tele waia. Lele. Wa vala au mai tama, tina, o mai. O mai e wako ko wit paelo ia mai. Le ai fa se fu kau tanga. Le se vala au fa penga sau. Le se me fa penga sau. E le sau hoi fai pule loko i se fonga wa mai ia fa penga i. O le kufanga ka ko milionga. A kai ngange se lima se lau wafe o e arenga. Ia ko se lau wafe fu. Le se mea. Le se mea. Ma le fau le fale kui. Fau le fale kui. Fa ku le fale fia fa ku. Wa ki ngai. Aki ngai mo ai. O ki ngai mo le lau kele alfe sidi. Ele i oso ale, ai wa uwa whai i langi fo rau ngā isi kua a mākua. Ele i whio so i ala ko i whare mauru, ngai ngā whai ngai ati ngai ngā whai ngai. Fia milionga ngā. I ale whisiri ngā, a ole mā ngai ole mea lea. Ko sa o mai a alu waku a mo, po o whea lawa kua i lo moka. E su e a o e milionga. E alu waku a le milionga lea kofu i lo moka. Sa maku a alu solo i punga vai o manguia. Le kako milionga lea. Ale mea sai ai. Ia ngā kako ngofo pasi aku. O le whare ke re. Kako a kakalanga sau nuar ki vir kakalanga. Ia, sau le vi inga. Washi. E reka māloa e se. Ia ale fisiti. Ia se kako pea ngā sa ovo i se tasi o. O lea ta māua. Ia tupua. Ia mai ngā mea. Vāku fo ia. Ai ke sila fia si ata. Ko laura ko whare vai malai. Le kanar ko inga ngā whai. Ia mai ngā mea. Taringi su. Ia ai. O le popo lenga ma le whiaunga ngā mai ngai tupua i ngā, le waka ngu i le whasa. Vai, o e whaalaka-laka o tau loto i le atunu. Whaalata-lata o tau loto i a matua mā whana le atunu i le tau pai mai. Kāre mea sai ai, sa o ifo, e kai peia o le sipaki le le New Zealand. E ho ala ko e whaiaki ngā e mo le au mau mea. Ia ai koso a kuale, le wili paelo a si koi inga masava bari lalo mga yung ngalo le se ka avale. Pa ko le whainga ngā lenga sa weka ko. Sa tali le sia tai nei umina wa se fa talanga. Malo fa dai e matua le se o lu fingalu. O la ulava fo ile la unga ya so faiso o ma so faiso. La ule la unga. Ele ai lava ma se me tasi. Na maua mai. I tai mi o fainga se me mai fua. Na le wingo tala ele fa pe o fatu ala ngol polo ke tiri nei. Sole ole manuia pa u mai langi. Pa wala unga luenga e fai o le lei o le polo whaasoa ma le sere lima le layer committee a vatu reporti to tonu pa wa ngā o la unga luenga e fai. A o le au mai ai. E te le alu e pi ke apalailo visa i New Zealand a le sa o umama e decline. O le tūlanga la lea na ta whai atu. E oe, o ta pili a onga foi. Le ai se teimi na sau se wha manuianga wa totongi se poloketi pe totongi le malo le se mea. A le maaya lau pengi kala e mawaingi ngai sikola sipi fo e te toea onga fuai. Ia ele ai ma se mea wha pe ngā se iaruaru e wha pe e ingi ngai fundinga wa whaini nai student loan ma nai student allowance wha pe nā mai nā vai tau. Le ai ma se metas.
Ale o tātou o i whaleseu masapi ma o mali. Pāua le mea tā ua Samoa. Ia toe ave le tātou whaatuatuanga, ma toe ave pea le tātou langolango. E wha au wai wha manuianga ia, ua tu lima mai, e peo le tala, e le malai fono i vai tutu. O le ave o le wha mua, ave le tātou wha langolango, pea no whatu le amatanga foi. Ave e se ia o tātou loto mai le mele o le whaatau o le tātou pālota i le pō. Koe whaakau le pō ai au whailau e kisi. Awana ona o ma fo i o to inga me fo i le suma lie le ngutu. Ai o ona le manava o le ale winga o le tala. Na ona o ma le suma lie le na pō le to e whaase e ai o e whaatau ina i lau filifilinga. Nga o ma nga e ingu ma e kikifa solo ai. Ona o ona mai fo i leo lo manava i le 5 tausanga atoa ma le paya inga atoa. Na o lo le sa o loto ma lo le fia. Ona ua mai fo i patua vāturu whaafonga le hatunu. Ua lava futia ua alu, ua lava tausanga e fase fulu o nofua i maile HRPP, ua lava na mau tausanga e fai ma le sona. Tau te tiro sile fia mau ma sila. Leanga o savalinga le ngei ale pati ale fast. Leanga o le pati na tofia e le atua. Ai whaonga hai nai o ne tangata, tai. E nana ufa yatu. Ua lava le fase furu kausanga lea. Kuso le savalinga kongu o le aka le whaari mai. O le aka le ngā vese le na whata amilo ai le nu o Israelu. Fase furu kausanga. Ma wela e atatou o e mati le tala fase o le pito. O le sau mai ai kupito anga i kanana. E le taimi le nei. E le au se masinga sau savalinga. Ioi. Ele au se masinga a ele le foi le vale le pe ale ke le domestic foi ele ese pe na ai lo fe a ko se kula ai fa se furu tau sanga sa fa ta milo ai ele atua ma foi se e fa ka penga inga ia mausa li o la tu loto o le akua nga faia me uma ele o le malosi o Mose, ele o le malosi o Alonga po Yosua, ele o le malosi o le fika. Ai nga whaakapenga o kouloko, o Yesu po o le tua, o ia e anga mea uma. O le fase furu fo ila lenga miro lenga fai mele HRPP. Wala nga fato alua lima taimi o tula, e pa o le vana fase furu maile, o le savaringa miale na, ua lava le na e fai mamori mau ya tatou. Fase furu nga o le leo se mea. Lono winga a tātou toi a vea fo i ai le pule ma le malo si anga. E le aka ko saungi fo i koe whaafale pui ka kou mo le si fase fulu tau sanga. O le ai fo i o se mea. Ioi. O le ala ua lave le tutoa, lave le manino, lave le ava, lave le alofa. Ia le tua e ala i le whaatuino le neifai ngā malo. Ma o tātou taitai. Pau wara ngā luenga tātou te whaia. O le tuu umai le atua, ave ia i o tātou langona mo le tātou mawhauwhau, ma le tātou tala i o tātou teitai. Ka ko whaia le mea mi o kongu, ka ko whaia le mea sao. Ai aua tātou te toe whaatanga tutu pei o tino ia e sao, ai tātou leo ia Iakopo. Eioi, a whailoa ua ave ese mai ka kou mai ngu usa ngofo polonga. Se i ese loa ma mea ia ave ese. Manga kufoi. Paua leo le vaenga vatua ilo le vanoa i le isne roa saunonga. Paua leo le vaenga nga whai muli e Elisaia. Nga mafua inga ngonga maua le double portion. Ma le whau unga lenga mai e Elia. Ma le tua ina ua tongi mai le ofua le tamaloa. O le pelau e Elia lenga kongi mai ai. E tanga o loa ma Elisaia ua. Ma le ofu fa pe ola ua le pawa ma mea uma. E ka aku le vai lenga o Mose nga vai loinga le vai o Elisaia foi. E ka aku nga ele mingoi le vai. Langa ile me sa tango e fai momu o le mele tango fai momu la sila fia uma na te lo sila fia mau masila. Me sila fa fonga le tunu. Na tango atu le tama o Elisaia ma sa sai loina e selo na ofu tuai. Langa ma fu anga le mingoi ai langa lai ofu kuai. E uia o la ua whaamanguia mai ai Elia. Kongi mai ai le pelau e o Elia. A o le mea lai kupu, o lai ofu e Elisaia longa ofu kuai. It's prophetic. E whaapelo whekanga mea winga o mea ia.
fi wai la kango la ngofo fa ngale authority elisaia ala lilo mangaku o la u le ofu la ofu va tu fa fonga le tunu la ofu le ofu kuai o le mea la te tauna fai e tātou ta i le kaimire ngei le ta i alo tātou o tunu po whoever waka kaunga sa rua inga le ofu kuai a whapea sa HRPP a ve ese moku no le ofu HRPP ai kui sa o no le ofu fast ai whainga tā tele na whaini tātou vai rua ngā sami e whao ngā aile ofu le fast a la e ofu wale ofu kuai kokongu e whainga e le mingoingi mea. And this goes to all the ministers. E la ku foi opu le eru foi mingiska. Pe ke kanga fai mai ole fasta I lau mingiska le ke kula I mai ai. Ai a fai ole nai mau ya o le ofu le HRPP nga e sauma oe e le o sai ruina. Ia le wa va ku ma ku proclame le fiafingi. Wa kaunga sai ruar nga ofu kuai kongi ese. Ai ofu loa I le ofu wa fa ofu kawi ngai o ko ringai kai. Ma awar fefefe. E fai unga te tau na fai. Ia, olo ule vai nga, la fatu mau, ia ona tau runga mai lea, e le fionga ia lupe matisila. Ua mana ia si mata upo tatu fasoa. E faa malo si au. A nga ia tatu uma, misi si tatu watunu. Ia, la fatu mau. Tai siata, ia ele sisi o banatu e fasilia, la fo la no ia lupe matisila. I son fidangalo fo I mana ia lava le whalongolongo I le fo I tu o tatou por kalame ma le ngang whaloan Malo whaftai, ia, tau nunga mai sila I sau finagalo Tai lava siata mo le wanoa ia, leu so ia mau ko ia o le kele ele aia ma se kangaka o negative langa kana ngoa pe ama ko fe loa I winga le milioma o kangaka uma mau ki kana ngoa sia ta moli mau watu ia te ele uso ma le uso ia mau ma le whaafufunga anga le atunu ua makua pe pese fia kangaka I le milioma ai o ke le iloa ka fia mau wae kangaka ia I whai mai kala I le milioma ai a whapela ka ke muri ka ki kanga ku ese camera yonga kua ai e kuri maka ia le aso a kua mare vai aso a kua mare masinga a kua po o kango I suo ia po o kango I le wile paelo lea po o kango I le piki lea po o kango I le meo le o le meo fo le whanga vau po o kango le moa vau e ai a whape kango ia kara kulo le whai vai a vese umo mai mea alu whao ngā ua o sa sairau wha alu whaari lo fia poko wanga mea mai manguia ai makauria le mea nganga sa'i ai le ri I whangaunga I salae wa uma whainga le rei uma le whaapare pale o le ri ai le ka ti konga I salae ai pongai mai vo ia mose ma pe o sa whekalai a sia mea nganga kau nga wanaki a mose nga kule va nga whai I le ri ka amore mole koe ku sa wangoi rongu wa awa koe kikia makauria ese konge a pe o le plink o lo fufonga le whaapea ko le ao le ri le ai umama se salae ai e whape ngana le mele ia o le waka wai mai manguia ala sa iles waki ngā I makaringa ma bevela ola I mare kau ngi sa moa waka si ngā me le bevela ngi o mo le kau wha mo le ea wha alu wale kuro le wha fonga le atu ale ko a kele wai ko inga pe ama ko whelo ia seta oka e ave pa le wha tai le atu le whai ngā maro ia I milionga wau e vai si kwa inga heta pipi mo kana ngo ele pelo a te si mai se singo ka ngone ka wa na ngai le manga ko inga ka ona ku so na ngai e fa fe kai mai si na fa fe kai I le ko por kalame ma fai nga ma lo wa ku mai e vai ya le ala wa sa lunga na reality pa me le kala le si ko inga si la fa se puru ka usa no ma ko wo le pa ki le fo ko ka mo le se mo ba ia a e ko finga ngalo ke ba ko se ka mo po le vai aso ia o ke ava ko lunga ai ke lo ka fa ngo ai le manga ko inga ba ku lunga ai o la u le nga muri mau kala ko inga pas fu ka usanga sila ne ese mo ba mo fu nga mo o la u le nga fa fitai le tua ka ko wo ia fa ile mo ka ko wo ko kiki a ko e se langa vai o le manguia le amai ele fast o le manguia nga mai le ri le se manguia le fa ko kiki ko le fia ma ko ka mai le ri ko e se ile manguia ia o nga ka ko ngo vo idea ma fai le pese vo idea ku ro le fi o nga sa ka ko fa sanga le sami ma fai kuli
Ia sa kali le asiata, ne fiafi. Alo fa tai ono le tatou taimi. Ia, mau se vaenga te sau no fai wai ona tatou tau ma vai lea o ta fo il fitu. Ia, wa lo fo i wa fa muta le tatou wa taimi ma fa tu ngai no le fiafi mananga fa lalo. Fa tai asiata mo lava no ia le to fasilia se fa talanga. Le ua sau no man manino ia le falolonga fo ia lupe matasila. Ia o sui lava le o tatou sa monei. Ia male au nanga fo ia tatou kampania motonga. Na o le nganga whaafitai i le avea pea e le mamalu o se tatou atunu o le nei por kalame o le tautai ia e aso ta itasi o le vai aso a me se raso ngafua le tatou por kalame pe on tatou ia ilunga ia e whaafitai i so se sa moa o mafuta mai po whia lava ni tō laulam whaafitai tere lava le avea o le nei por kalame whai mawoma paanga e awane ngalo na e a whio mai sa moa asi le motoka whaatau se mea lofa mona i a inga i sa mone ia pio tulanga na siata fa te tai foi la to far vai mai i fa foi no tato proclami ia mone tai mi fa so foi ia le mano la tuno Alo fa tai wa ta wol vai ngale o fa tal no tu samo ile tina o dolu o fa tu ai pe mana ia foi le tafa mai le Christmas wa tele na mai foi le tafa mai Christmas ai fa mai le tali el tina fa mai o wa ia sia ta fa tai le to wanga le au te loai fa nga ta no to el watu te mine ono le va inga o no fo ia na mai le motonga e oi wa sila la wa sila la ma le me o le fe o ai ma ainga e oi o le tali le na fa mai le ai o te le to e fe alua ia tu le nga fa nga ta le va inga na ia uno fo ma moenga na au mai le motonga o silia ku le leo ngo fo ma moenga e lore mana na o atu le fa na we o mai ma futa Christmas ya sila ta urunga mai sau no anga tau ma vai ai Ia siata, o ka ko kai ni e mong inva mau ka fefe se ngasu o po mare fionga ia misa o le fionga nga fati ya ka ko ka ko so kula ko ai e fa mai ai se fa matalanga le ne fa fonga mai le tunu pa fikai ke le a i ke le mananga mai ia o se asa ma ko fe roi male so ya ma wi ngai pa ngai e mananga mai o mai ama ma ko pepu e nga kai i ma ko yo o fa ya le la wala ya ma pa mai le ma ko va veo la ngai ia wa ai o le neve o manga ko fa mai e ka ko kala mele ve fi o le ngari o fa ma vai le papinge le o le wa malo ale ngaso tiro ma ko fa ku lo ia ri e fa ma kai ko fa so ko o pe a wo pa mali ko inga o ide ai le kai ko inga fa ko adima pu mongo o ide ai de awa ki pa mai vai o awa ke pero ai fa pengai a uma le lua kausanga pe ava pe o uma le lua kausanga nga e lua ku le wa mamai mai le muki e lo ku ngama kai mila nga wo maria lo fa jo ko lua fa lo ko lo fo uma lo wa fa ilangi fo ra markinga uma le lua kausanga sa ngi lo ko nga lo ku ngama era poka ba ku i ola la usi le muki e lo ku ngama we le mamai ai la ele leva nga is kama yo si ko nga lo ku ngama wa la ku lo ku ngama fi la ku yo lo ku ngama fa sole la mamai o sau o le mama vai nga malo ko finga o sau o mama le mukia la o sau ngi lo fa so ko fo mai vai o le ma o le lo po le o le me le nga fa pe le muka vai ma kwa le ma se mukia mama ma kwa o la lo si mai vai o le ma vai nga po nga lo ko finga ke o wangi missing o sau e fui mukia le lam kai le manga ko fa so le nge pia ta ya manguia le fa sau ma le tu ile nge pia ile vai fa ko fa toi mai ni motonga i se so ya siata ma le tu ni fa ko mai le ne via ya sa ko kalo ile tu se temi ta to pelo ai ki si masi wai le ko ma o mai le na ma kwa fa ku pepelo fa ye ka ko kali nga ye fa ko mana mai sa mo ya mai ya tau ne kompania motonga ma le sa ma man via ne via siata lo pa Ari me si dia ngau fa fonga ia le fionga nga fatasi a fu mo no so fadi il fa ngola ma vaenga a wala vangi mai mongi pero vai e fanga fa ma tu ai tu u ye fi ku so la ko ia onga mama e ia fa malo fa te o lo le uso tu lo lo is wafa ia tu sa fo tato por kalame le tu ila so ngafua
le ngore vai la au le o la uma tua yan tanto fancy ile va so ato e fatali e ona tu lo le ya mauna te fa su le te lo fia fita tasi ya a me se fo le tatu po kala mer te te ya fa fta ya te lo le uso me se fo le uso ya tu vasa ya o di te le tu te mo le fia fa to fa tu so fu so fo ya seta so fo sila ya o ma to fa ma va fa tasi ma le uso mo to Samoa ile conference lena ta u le fionga ya lupe matasila so gat fa fionga inga ya Apostle Freddy so alo fa ye fo i Samoa ya po le kalesia le Jesus is the cornerstone ministry e fa ya la i se asole ni va ya soleta u tulunga ina fa leolo aso se fulu lono winga o fa ungol va yaso le va ungol va sole nei aso sa ya o le fo ia special guest ai se matou te mafalenganga pasta waitafata ya o ila tau fo ia le tele na fo ile le mafuta mai le matou ministry of Victory Power Ministry lunga o matou service online ya satitas ya this is your chance, this is your opportunity e te feilo ai fa apito ai ya ile songa fo ile ona le dua o ia le special guest po o le saunoanga whaapitoa fo i po le launga whaapitoa. Ia po le sa vali whaapitoa o lea fiafi. I nā i whaleolo i le aso sa le revival service po le whaolola. Leo le a whaia i tuli mata i le address le tu ina tulunga li tātou posta lea. Ia au wā fo i so wā vanoa e le ngate te whaafofonga ai right there. Ia ai e maua fo i malea vanoa e te whaatahalofa. Ia maybe a maua se ava noa pu e maso wata ia male au na le tuanga te fo ilea ia o le host le sunga ile apostolo ya Freddy so alo ile fai ungo le neiva yaso ia ona ualata mai fo ile Christmas ila tawia o le fo utoe on ma amtalia tato Christmas special t-shirt sales mai le tato Blue Wave TV office i nei marukau ia na utu ina tuilunga tolu se fulu maleli matala ya itato ata masani ya ilo tato ya sa fa tau fo i Christmas to sangantene ya you can order now pe te vala au mai ya itulanga fo i o le tato numero al tato officer ya tawuru kal program le vanga la fiafi ngale le mai le tu te tempo de po ya matou ya me se fo Samoa manisi wa tunu lo fetele tu asiata fa magalo se talo bole tu bali tatu filo ile so tayao soifo Leo ni vaenga taupalama i tom tasidua. O lo tasi fituiva tasidua.